Okay. So today is the in a video information there. Fazana Munalo. So the next kind of camera on to in 6 days, get away again. You came around to what happened. Saya kasih farak dah. Hey, itu tahu lagi dah. Ayuk to lagi when handin ang kaduna handa gitu ano matampi you can what? Begitu tahu ba? Jadi kamera on tahu dah farak dah tu saya kasih. क्या करता है रे भाई तुम लोग कैसा बिजनेस ओनर बनेगा aiming ngasi haidu poche muna loksalo because opportunity ne ngasi opportunity ngata ne nyu ma'am ngasi pur lai je ko haibadi everyone no broke chatle hai ma'am sing adagi di paisa tan mangam de hai ma'am sing do sida su tawning draga di to ya business to no go and sleep find a job 9 to 5 job thiro fadana imung de fadana phamo aduga take care of your family lising tranga kunjaro fadana pothara ga because business is not for you in haika do because kay gino ay matam da opportunities है अदुकी मती क्वेश्चन लगा लई कोई है के quite first up 3 business ideas I ngasi pirang give 3 business ideas any one of you noi ga pamba already noi na hodok cha give business to the hodok cha gre but noi na hodok tri ba hodok tri ba adagi di noi na hoji changdri ba hoji noi na business hodok ke khali ba hoji business ke line da khongda ke khali ba mi ma'am sing yori ma'am sing je so kai gum noi da charang na ba lai tar ba kai gum noi mind da you know खंजाना बले बितार बदगी डिजिटल मार्केटिंग जे फजन यूटिलाइज तौरगा डिजिटल मार्केटिंग जे फजन यूटिलाइज तौरगा कमायन नोगी बिजनेस से ग्रो तौदनो खंग तारदी this is the right time एनिंग असि हाई दोरि पुजे हंगदा याम थोकनो हंगदा याम थोकनो विवा फजन चेक तो ओके सो अदुना एनी हजि हाई दोजे क्वाइट फर्स्ट ता ready orabo मैम ready orabo excitement keno energy lu Oire, energy na keno torabo oire. Right, sir. Wani ya. yam thi slow way kamai doino hafta angka pulu Right, dono energy slow way tadi you know it's too dangerous okay so suppose noida hojik anyone hojik keno hire je idea su leitre paisa khara leire idea leitre but business di hodok ninge karma business hodok no khangdre right business se karam wo you know khangdre adagidi paisa je khoi kamai tang khalak tu no real way da khoi ne kamai na paisa chou je kamai tang khalak da gi haiba khangdo mi oi kya ma so sigi problem se kamai na solve to da gi hai ta de ngasi solution am pirak ke aina kenoda guwahati da kuidrikanda I went to an office anu chatle bai no yeng ko demand je office chat kan je packaging box ki office chatle bai aigi product ki packaging box se hange aigi product mo je lokhat ken min manga phamba je maitai machai call kyam lai khambra maitai machai call ngata lai je aingona tak long ule ko maming di palaroi ge moi maming maitai macha maming loi haire sije manipuri natra ye manipuri na ye manipuri na homlak marirak se call je pai ge lakpini matam jaina hange bo nangi client je kai kai de gino ayamba nangi huzik box or your packaging je majority kai de no hai first manipur second arunachal third meghalaya fourth nagaland mane unda hai ba nang su manipuri natra hai because kay gino namda I have worked with so many Manipuris hai man demand se aduk ki matik lei demand chang adu itardi nang khalu sei na problem ai ngatang phamme ba ai ngatang khalle kai maiti macha asuk yam na maiti macha se business tok de hai tar jo still moina asuk yam mapan da connect tor ga leram mi mayam sing je kai gino hai tar di they are looking for such type of things akoi shi da business to wen lei ba manung da business to maiti macha yam lei ri bo noina u da ba noina khang da ba ne manung da business to maiti macha yam lei ri so adu itardi aina khalle ba ain thola kanda aigi wakhanda aina thola kanda
So matamdu da ina khale aikoina sidaisida business like business tawningalite business tawningalite hai akoin si pham laine. So then I decided aina khalle aina mak tawge di khan matab because I don't have time. Sigi potse aikoina manipurda aikoina sigi office ma hangdoba. First thing office ma nang hangdoba. Munna taw ko munna fazana kok thadok sidai noina kai ma passive income thabak to mi yawba thabak to dri mi yawba tarsu passive income kamai generate torkani business kamai build torkani ji yu nang sidai nangona kem chang mana tip. Say suppose I know this Srinivas ta hire Srinivas nang sigi business is how to pay a hire aina bidyan da hire nang sigi business how to pay a hire no no how to kamai how to sigi business e hire ni simple formula ne simple formula je adu dinang no hona je tam ne nangi mi khangna ba mi oigera nangi khangna da ba mi oigera nangi khangna ba mi kitang kak paisa pu thok pangam ba resources have di nangi office sama hang ba ngam ba gi nang plan am lai re hai je nangunda or nangunda office pa hang ba ngam da ta jun yogi yum do oigera kanam do oigera khangna chana bam lai re hai so same thing ai khoina sigi pot se camera on to the ma'am sing to work ngasai ina dinesh hadu ga to ma'am sing camera loina on to biu ko I hanjan na haina ruise evening class ne this is not a morning class man. So sida I know haije any resources sida nang to guda thabuk se kaino hai matamda nang one office ma hang do e haise office da nangi huji nangi brand maming thambire brand maming je thamba matamda nang to guda se kai do no hai matamda packaging gi Mani Chandra turje Sir, when may lang sir. Okay. So sida kamaina no kamaina paisa se sekat kaduno kamaina tandu no hai put ne se hai kadu. First thing da Aditya thinge dore. So sida kamaina to guda ge hai matamda Srinivas na Vidyanandana anyone packaging ki service mein amsing loi khangna rani Guwahati da laiba packaging Karnataka da laiba packaging adagidi Orissa da laiba Bangalore da laiba Kerala da laiba adagidi Kolkata da laiba packaging ki industry mein amsing nang connect loi thammani adugi connection je thamba loira matungda adugi connection je hek build to loira matungda kamai to guni ham tamda nang na hoji nangi pot sigi nangi business sigi hoji kamai to kani hananda abung tabibra sima kaino hangana thok lei dubo abung mutum tabibro abung mutum abung mutum tabibro ga Nilkanta to imensu Oh, tajay. Okay. Camera dum ta on to view. Ay background ni kitang nuai to go do gine ho to. Okay. Okay. Ina haram to. Energy je to waste ong digo duna ina high position. So I know jik high to amuko jo repeat to ke ta ho da me am sing fazanam ka har ke ho da gi. Ai ngasi mayam da 3 business idea piramge 3 business idea se kai gumba noina passive income sembada adagi noina real business sangbada noida issue le raba paisa yam laite adagi di keno tok de du paisa yam chauna taninge haiba adagi di connection fund semninge hai tarti because aina handaki 6 days da mayam una matam da mayam ga punba matam da I have seen a lot of things aduna adugi potu ne ngasi hai ja aina to ya da because kai no da ingona thabak yam lam grei aduna sigi posa ina pai be ade aduna if kanagumba pining ba mi business toning mi da ai ngasi opportunity je haidu ine kai gino jam ne hype jam ko su repeat to reason aina packaging box amgi Guwahati da ngatang meeting to web famba matamda maruda call la email sing je maitai macha ge call je pai ge la have jing o yare and then magi work today magi biggest client di Manipur dagini adagi di Nagaland dagi Arunachal dagi Meghalaya dagi even mapanda sigu mayam sing je ma loi circulate to ringa tane ba ado sigi pot se hojik nang nasana khanjaro Manipur da sumaina Manipur macha mayam sing si packaging box se thi batar di siguma mi thi ba mi kya ma kyam leramgani hadena sana khallo kyam leramgani because Manipur siguma industry je provide to bungam da bai damakta we are struggling
चुमीको हौजिक अꯩन हौजिक नोइदा हंग मतम द बिजनेस अमा हौदोके ना पैकेज हौजिक ऑनलाइन बिजनेस अमा हौदोके ई कॉमर्स बिजनेस अमा हौदोके हाय मतम दैन हौजिक हायरानी नोइ पैकेजिंग काइदे थीदुनो हाय स्ट्रगल तौरनी काइदे पैकेजिंग थीदुनो हाय मतम मपान द वरी शाबा अदु तौबो मैम सिंग नोइ स्ट्रगल लोइ तौरनी कइगिनो मतम द लैंग्वेज की इशू लेबा मी क्याम लानी अदगिदी कइनोगी प्रॉब्लम लेबा क्याम लानी को लाकनी लाओय लोइ लानी वरी सानबा ngam क्याम लानी अदु ओइतारदी नंगना मणिपुर दा इम्फाल दा नंगना सिगी नंगना ऑफिस से नंगना कनो लिंकत की तारदी लिंकत खर मतुंग दा देन नंगना सिगी कनेक्शन मैम सिंग जे पैकेजिंग मैम सिंग लोइना मो सर्कुलेट तौरगा नंगना डिजिटल मार्केटिंग सी थादा तारदी नंगी स्टेज दा कनेक्शन दु दा नंगना सपोज एग्जांपल दा हायर जे 35 रुपीस पर बॉक्स हायर जे 35 रुपीस पर बॉक्स लवे 500 पीस लोगुदमने मिनिमम ऑर्डर दा हायर जे अदु तारी लेट्स काउंट इट आउट 35 रुपीस दा 35 into 500 टी क्या ले रहे 35 into 500 टी 17,500 rupees 17,500 rupees the GST 8 of salo GST 8 of salakan somewhere around like 2021 maybe count over and then adu martu nang na hire 37 rupees na ngon the manufacturer na ngon sara abani yan tai ko munna loksalo calculation se further na loksalo si loksan bangam tardi you can do a big business 37 la akanda sigi 37 nong changa matungda nang na haiba 37 je ai hojik se 41 sa ke hai 41 saro 41 into 500 kya lai re 20,500 rupees so sidagi 20,500 rupees oitardi nangi not only manipur khadang tawgodam te digital marketing gi zamana ne hojik digital gi zamana ne everywhere nang hojik moi hojik ki assam na tawriba assam gi manufacturer company link khalai poto moi ju masagi aina nupaz da hangkanda macha nupi ga magana tawe macha nupi ga maga tawse moi gi apartment je moi na laive apartment je office ne bon thoi so aina mon da hangeba noi gi office se kam noi gi establish se kamai tor ke noi gi factory lai je mai to ahan ma moi factory lai gi teba factory lai tam ta ma pan de connect tor ma tung circulate tor ini then masagi factory build tor ini kon yan dai ko this is the way to do business but nang na hoboge investment loi tau thoke khan tardi you will never make it housing manipur da hangoba manipur gi macha mam da business kai business of loi kang ngau lai ni kai business of kang ngau nar lai ni kamai tau dun ken khang de pesa lai tin tau lai ni but siguma pot se opportunity ni ngasi ni hai sigi demand se du kimatik lai tardi nang na se digital marketing sinaraga nangi packaging house link ki tardi maybe nangi cosmetics products ki packaging box adagidi keno corrugated box haitadi santi chege athaba box achoba carton box ma'am sing adagidi achoba brand gi packaging system logo and everything sigu ma'am sing nang loi provide to gitardi entire note is nang loi provide to tardi adagidi hojiki marketing to we hojiki packaging piri haiba asam gi do moi dagi nang na digital marketing to we henzen gitardi moi dagi nang na circulate moi dagi nang che khai gi dunia nang gi business ne na adu che khai gi tardi adu gi power nang low tardi north east nang one of the finest way gi dunia one of the finest way gi tardi adu gi pot nang lakh ta crore ta lakh dunia adu gi pot yan tare ko are you getting my point so sidai nang to guda pot se kaino hai tardi adu zoi phairam ge first you need some kind of office nang the office ku manga darka leiba office se nangi apa mane nangi yum da hangera adagidi nangi dukan khangna mi laigera lairba anyone nangi khangna na manaba laigera you start it up adu hek hobaga adu gi pot du nangna circulation ma'am sing hana circulation sing loi shemani nangi company loi shem doni connection ma'am sing loi shemba loerni connection ma'am sing loi shemba loer kanda nangna hojiki packaging adaidi advertise to ho yare sidai se nangna ajina dum khanjaro manipur hojiki advertise to tharo nangna hojiki advertise to matamda north east advertise to any kind of brand gi packaging akoina stage se loi pi hai tardi mi kyam na on the inquiries lakani think about it lakani lawoi advertise to give lakani lawoi music facebook ta instagram ta digital market ai music advertise to give lakani lawoi order inquiries lakani lawoi paigi lakani so aduna mind kok sino da tardi business to sungam ngamoi ko aduna mi mayum da dum hangini magi apartment han le apartment da mayum hang do go office to cabin on thoga aina phamu kan just wari sana kan ai khange bhap tare o si po adugo moja to je moja sample thamme box ki sample kra thamme si ni mogi sample ne sine hai po to doi le same thing nang adugi po to matam da nangi business nang na marketing adugi po to nang na heng India de lawe hai ta su India mung du khang da na sagi ko na nang link charak pe are khoi first nang dar ka le je foundation dar ka le nang business se hana loans to bam dar ka tai adu gi portion do yorok tar di think about this how much money can you make in near future okay see in a real business ai shigum da lak tar di aina padana khala ganda mina tawise kamai na no
Nangi ichino ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯐꯝꯃꯤꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯀꯣꯜꯗꯣ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯃꯔꯤꯔꯛ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯀꯣꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯈꯜꯂꯣ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯝꯇꯪ ꯈꯜꯂꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ because ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯂꯩꯇꯕꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ now think about this problem achouba solve tꯧꯕ problem achouba solve ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ you will get huge amount of money okay this is my first thing this is the first business idea ai kona lake ai kenoda plan gi brochure gi kona hairake second thing da say aditya already real estate sang going ngai lere ai wa ma hairake handak se aina mi khara una matamda aingonda apartment gi offer yam pide apartment haitadi flat no was have ma'am sing je flat se aingonda digital marketing to biyo haiba ma'am sing nam lae ba aingonda marketing to biro adugo moina aingonda hai je example leina pi je direct mamande no in life ta haya puti no da haya puti example da se suppose moina flat se 90 lakhs pi 1 cr pi hai 1 cr is the moina aingonda hai 3% 4% pi ge hai ne 2% to 5% so 2% like 1 cr dagi 2% like by some think about this 3 to 4 lakhs one sale 3 to 4 lakhs one sale 3 to 4 lakhs so then time the flat any yon tardi how much you make 8 lakhs near around 8 lakhs 3 months and 6 flats yon tardi kya la hai how much you make 8 16 24 lakhs but it's not easy arai upon the tip flat ma yon ma arai upon the tip okay but huge amount of money ne du lai ko so sigi offer je ingon handak yam lai so aina sidai je haika aina ko amon khale then I non khale moina kharam na haingonda sigi poche nang manipur gi akhoi se je manipur gi colony am sem duni aduna manipuri myam sing target to biyo hai matlab nain khalle kamai na koi manipur gi se je manipur gi paisa pai myam sing je koi na product tu je hai kana sigi idea kamai to ni har manipur gi paisa pai mi apartment lening ba myam sing je mapan da apartment lening ba noida da lening ba kolkata da lening ba bangalore da lening ba le re hai ase kamai na sigi client how will you find the client somebody let's talk about money man let's discuss about money today kamai to ni har it's amara tawrani sa aduri farine et chalai se yare atopadi harun Okay, sir. Awareness ama hana sandu edan sir. It's ki kutanda. Mana toro kanda moina interest lay targadi. Pesa pa mi kaya interest lay bagi kenu la kanya ba. Interest lay mi na dit. Hang kanya sa. Ado main lay kanda offer pisa la kanda. Ado maina connection siya ba ita da. ai grum ha gi adu su lo yai ba adu ai nong khale top class ta ge hai tar di ai nong ji khale je nang pesa kitang di invest to whether ka tai invest se kai no han da marketing de su invest to du ne ba se manipur da client thi ba si di manipur da client thi je nang top class ta han ge tar ai na khala kan da kai khala kai da manipur da ji real estate to re hire je tawning ba to jar su no but matter ways nangi khutta apartment kyam lege nangi khutta garage kyam lege nangi khutta connection kyam lege nangi khutta paisa kyam tahan ngam ge habsine matter ways so adui connection no ngana sem gadam ne adui connection no ngana sem gadam so aina hire example aina hire sumaina nungsiba nang sumai toro manipur da nang imphal area da namana bam toro ga nang office ma hangdu hire office se fan nalalaga then nang shida nangi mayam phambam lakpam kaino adu real estate leiba lakse paisa pai ba mini lakse laira mi di la roi ko real estate leiba lakpa mi je apartment leiba lakpa mi je AC da phamba mi paisa pai ba mi laktu ni adu lakpa putu na segaira leiram tardi moi thajaba kem moi da nungai ba kesu faw roi so aduna nangi imphal area da nang office ma sam ka paisa am chang da bi office ma sang ka thamme ba nang thamma ka nangi suppose haire ba nungsiba NL real estate agency hires ko NL real estate agency nanga tawri posi kaino namda aina nangona pira bane ba nungsiba nang kem war no bangalore da learning ba mi hairo delhi da learning ba mi hairo rajasthan da learning ba mi hairo adagi di guwahati da learning ba mi hairo adagi di jammu kashmir da learning ba mi fo hairo haire ba aina nangona pira ke just all you have to do is nang talk to client por kada bane haire
So adu itardi aina nangunda office hang oisi kaigino hamdamda adugi poto digital marketing thadaba matamda kai dawroni hamda adudagi mi je nangi real estate leram dai nangunda phone call la khak laweb moi nangi office ta visit tawraga nangunda wari saning mi lakani because they are going to invest 1 CR crore ma thadar ko matamda lakh 80-90 lakhs thadar ko matamda moi phone da khak wari sanaraga dinoi pamoy because they have money, they have experience. Moi the experience like me never. Aduna most probably moi nangi office la aga nanga wari chaning ni nanga phammaga nanga discuss tawning ni soidana. Kai no ina phangdoi poche kai don Delhi da lai apartments ne kai no kai da lai no adagi di Guwahati da lai apartments ne kai no adagi di ingon the benefit phangdoi. Suppose ina hire ba. Nungsi ba sige apartments e nanga directly chatardi nangon the 1 CR da yolakani hire. But nanga ai connection ne changtardi I'll give you at 85 lakhs hire. 85 lakhs the nangi percentage is 4 lakhs ne hare. Think about this. Aina control do ine marketing ne control do ine. Nang kem to weda kata de nangi clients nang office to phamma nang wari sana du ne ba. Oh sini akoi gi sini lai po cha. Then nang na hai du ne ba. Bro Denil sir Denil sumaina client am lai re Karnataka da Bangalore da moi je apartment lai ge hare. So moi ne jik pam je 6 BHK pam 6 BHK da moi gi budget se 1.3 CR ne hare. Okay, now I know I go kadara ani udai dum. Ada 1.3 CR je moi ina adugi poto nangi thuri changram ne nangi kenu changram ne adugi poto nangi pesa sat tura bane nangond. Yan dai ko. So aduna sigi post se nang na hojik sumaina hodura kanda sigi post digital marketing fadan chalai ra kanda. So there is a marketing online da fadan tau kanda. Yengo plus ta nangi office lai re. Hike ticket ni. And then adu mutang nang marketing scenery adu tadi mi kyam kapsula ni khal. Me kam kapsala nangone enquiries no the kam lan. Think about this. Adu dai na enquiries la ko no mo de enquiries kun la e. Kun la ko tham da ani yole. Ani yom da 4 lakh shekat le. Yan ta ran hai po ja. Siguma calculation tok do mi am le. Sigi project yor pa ngam matam da. Noina business ha ga mi na khali je Manipur da khak yon bajine. Aina ha je Manipur da khak yolo hai te ba. Connection je pyro पाइरा काने कनेक्शन बु लेयरदी लोय लोरे कनेक्शन लेयरदी लोरे अदुई मतुंग दगी नंगी डिजिटल मार्केटिंग के चलाइरा मतुंग दा नंगी क्लाइंट जे अरुणाचल दे लाक्टार जु नंगना हायर नी बा अदे को नंग ब्रांच हांग दोक पे याई अरुणाचल दे लाक्टार जु लई एंगो आइगी खुत लई नी हाइबा पोत नंग अदुई मतुंग थादगी बे याई यान दाई को so that means you can generate tons of money अदे पैसा के आम जनरेट तो बे याई सिगी पोत से कइनो हन द डिमांड याम लई एना हन 6 days से I vacation set pana te ning sa ai gib do 6 days se ai mi kaya am nei no unari je business scheme ram discuss to wa adegi di pesa pai mi nga tan thing nei je handa kullu je ko kai no moi dagi ai knowledge kya am la hong na bai damang because matam khrai pun da ba ya de moi ga lo da ba ya de nan 6 days ai meeting sin do ini aduna moi gi matung ina matam da I want the opportunity kya am pire okay adegi di even I want the marketing gi lai mem sing je pai gi lai pune da ai na do de ai pam da lo de Pune ki professor ma thing nahi Guwahati ki mana ngunda haiba lexicon institute of the lexicon na Pune ki college ma lai so mana ngunda haije mana igi CRM everything mana igi system dei kai de loi nang pige everything nangi keno gi nangi community nang keno to bugi nang loi chalai bagi nang manung je nang Pune de su law lai no law kholo sine ngunda haije so ma haiba nangi di already audience lai bani na if you give nana stage one student am generate trop matam da you will get 70,000 to 1 lakh so ina hai ai admission gi matang dai changning de ina hai I'm not really interested in that part because it is season nai ba pone but it's okay sometimes I can try ina hai I try to ge kem kai belite but moi na hai je nang na kem to no nang only marketing tak to biro marketing to ga mi je pusalo hai yan dai ko hai po ja so mapan thokan dai gun the opportunity je mai pai gi lai opportunity pesa tan bam lam bel je ko adu na ne bai ne khalai mem jing ai khalak kan da khoi mai tei macha na khoi Manipur macha na sei je opportunity lai te pesa tan bam lai te hai je kai no what I'm ne bai hai po what kamai no tan mangam mu ju shi ne bai ne khalai because nang ta senga tau ge hai tar di tau ge ta senga tau ge hai tar di nang suppose I use real estate amma Manipur dai real estate agency ma hang ge hai sorry I know ji hai je shi ne license lau tho nangi office masam lo tharo nangi nang tungjan jaba paisa oi gera kai do boy gera nang manghan jaba oi gera manghan drikanda na na ma thambiro ai din nang paisa nang pu thang nang da pot ama advertisement thadar si
advertisement thadar am nang connection fadana same as connection je arai bima pani connection je arai bijan lokhat na connection tor nang panchat pa khot pa tong na ba angang ama assistant ama thamo computer haiba nang khar le ga thamna ba and then adu matung nang digital marketing chalayo sa kyam tan ge sigi business a long term ngata ni passive to jar generate tor ko da ngata ni adagi de hojiki packaging gi aino ji haiba packaging gi pot na kai man tamda if someone kana gumana igi paisa je leite ai passive income semninge ai hojik thabok tongninge real business amda kumninge hai tardi aino ji hai juise hojiki pot shizu connection mayam sing manufacturer mayam sing connection semani sema matung da den nang to da pot se kaino adugi pot digital marketing apply to go digital marketing apply to ro packaging na sana khallo north east ta hojik packaging industry yam leite nang na kai guma manipur dagi north east one of the finest packaging industry puthoki tardi think about nang 3-4 years nang kai dagi kai bu yong ni sen sana khanjal okay gen da rai ai je khon ngan ba gen tabra business gen tabra sana jo gen tabra Hi, sir. Tại sao? kai gen ta yo kai gen ta no Hi, sir. ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯈꯛ ꯋꯥꯅꯦ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ lot of things aduna ne si pusala pisa pai drise siguma mayam singje khangda pusan binaba mi leitaba aduna ne koina struggle toro wari mayam singje paisa kem chang da bidani puthok tuji manipur da paisa kem chang bida hoi office am da sing darka le ne sigi business to widamakta because nang trust leita ba de mina nang packaging do heng una la ke hai tari nang yum da sofa thara phaman ya puti yan taro ya yum da sofa thara cham puthor ke na pham le ga I packaging sine hai ru ya puti yam professional oina yam nan na nang gi yum do ju hang ga yam nan to da thabak ne tawgi hai na bu khala di mi se taw duraba ne but adu dai du da mu excuse pi ga di you don't want to do it in hai du ko shine shidagi haudu ne shidagi matang semak ka du ne object establish matang tor ko du aduna singu po se gyan ta adegi di third thing da lot of people online da online gi product da keno yon ba mayam thingnare ko so si aina mun khalle du matam da ai gi industry ni khangle thingna ga da moina hangi wari sum sanai kan da so moina quite struggle to yom phase kai din moi product to quite struggle to yom phase kai din moi marketing da loi struggle to marketing da loi na struggle to paisa di leiba business haudo ba online da yol ba online da tawge have di khan ba tawsu tawri ba fazana push to bogam da marketing da struggle to mi yoi kyam thing nei manipur gi natte ko mapangi nei ni haije so ai non khale da si moina why is it problem solve to tardi they are going to pay huge amount of money yan dai go nya ai boja so anu ai khala kai khala kan da if there is the e-commerce ki marketing agency chalai mi singje in future that they are going to make lots of money e-commerce marketing agency atopana te going haije e-commerce to focus to marketing agency chalai mi singje they are going to make tons of money in future kai gino andam da india da e-commerce growth hoye e-commerce every day new business ne as launch to raise e-commerce so do that these days the struggle to me aina khalli aina haije problems atanga problem solve tong na bo no ahonga problem thigano atanga problem se kaino ham aina khalakanda se sida yung hai ne also sir moi gi already client leiba mi di kamai to gudagi hai adu joi solution loi khanba loire noi me anda pina bai dong because aina khallaga leirama bo ne aina to tadi smai to ni hai ai nga si suppose business owner ngai ga faminare so ma e-commerce business owner ne and they have a digital marketing agency ga moi tied up to we yantabra so they are already in tied up with digital marketing agency so if I ask you I use a question hang how can you solve this problem nang na kamay na nangi moi jaga da nang na kamay na nangi jaga je logi hai du no how will you do that kamay do no because paisa ne do lai je paisa lak tu ni ko dum pham paisa lak tu ro bane paisa lai ra bane paisa na manam wang nam lai ra pham ne dum pham je so how are you going to get that client
Come on, tell me. Adu haiba ngambring, adu haiba ngam matam nogi kok to ikeno mingi. Already ma tied up later. Already he is working with, he or she is working with, already they are working with some kind of digital marketing agency. But people never satisfy. So how can you crack that deal? Even if they are not asking you for a deal, how can you close that deal? Come on, man. I think I see paisa lakong mata ni ngasi high ma'am. How are you going to close that deal? Sir, I go mo tadi nido mi si pen madi mo nine di na mo ado mo khagi labor business owner do madura changa matunda magi anobo magi aching ba adagi aho ba ado magi problem ako ni tiro ko sir. Others the. Sir, moi marketing da moi sales rate to hangani hangam matungda satisfy oil lead mo da hairani sir kay mo moi na already ka client leraga satisfaction to moi da piba ngamdragadi koina aina aduda pina wi dong da deal to wala ta maroina moi na pami se Sometimes we game country ne moi marketing agency ne moi chalai ne but aduga marketing head na magi ming chathine du sunga hairoi marketing na hai ka to acha kar raha hai ka ni kai gino da magi ming my boss mamang da ma ming chathing da bagi di salary handa ning da bagi chai khonthi chaning da bagi ma sunga hairoi yan tai ko aruna sigi poche problem de solve to ge hai tar di aina munna khalla khanda aina khalle ai sigum tragedy jam khalle go sigum steps jam khalle migi client munje hamna te but nang result pi ge hai tari kamai to godagi hai kan ai cox ai na khalle ai na sai nan thener ko ma'am sai na moi maram dus moi high digital marketing lay du lay da lay hai matam da so I was thinking about this ai khalle ai na kamai na ai ge jaga je moi te kamai sem du no ai khalle so then ai na khalle nai hai sma hai ai na hiding is swing ne boje hiding is first no gi marketing ai na hangani legi di moi na it's doing great, we are satisfied have you organ. We are not satisfied. We are not satisfied. Hi, Tardy. It's too easy for us to close that deal. I'm like a deal to close over. But if someone says we are doing great, probably it's going in balance. Hi, Tardy. Probably okay, sir. Thank you very much. Damn sure. Okay. Damn sure. Thank you very much. Okay. Nice meeting you. Had follow question. Okay, so then I khale adum tang I hiding is if no apply to ning that. Okay, you are doing great, right? So nangi amount kya nang thadari. Can I ask you that? If you have time, we can talk about it. Namuna matam like daddy, let's talk about it. Because I'm going to tell you something, I'm going to give you something. Okay? So if you have time, we can talk about it. Oh, it's okay. Let's talk about it. So then how much money are you putting? And how much money are you getting? Okay. Sorry. So you know how much money Tariko? Sure. Okay. How much money are you putting? And how much money are you getting? I have a question. Jana hango. I ngatang camera off to. Adu hango. Adu hangkanda mo ina adu ki result to hairani. Sine hairani. Adu haira ka nanga to guda po se kai doguni hai matam da. Next step nanga to guda se. Nang na kai gumba. Shden shi bugla ipo se. Ai na kai gumba. Ai gi through dagi. If nangi hosik lay riba revenue sidagi. Sigi rating sidagi. What if aina sidagi kitang hen rating se pirak tardi. Nang kai khanga dagi. Okay? Ma adum to no sunga hero. So nang na hire neba. Okay, let's do like this. Nangi digital marketing agency chalai because everyone is looking for better things, right? So I have confidence in that.
aina kaigumba nangonda you give me 30,000, you give me 40,000, you give me 50,000. You spend 50, you give me, you spend 50,000 or you spend 30,000. 30,000 spent over. If I generate 1 lakh to 2 lakhs or 70, 80,000 above that, do you want to try it? Hypose hangkanda. Damn sure man just trial ma short am period. Do trial short to the man the man okay, that's fine, we can do it. Because business owner 30,000 is so adu itadi nang na adu batam du nang na mapisa am I don't want to charge anything. I just want to show you that I have got something in me. Adu poto nang na moi adu gi poto uthok tardi, maybe who knows nang na result pi tardi, oh you're doing good man, we can work high tardi nang kamai to gudagi. Gan tar hai poche. Gan tai de. Sir. So duna e-commerce ki second tabi ko. Ngasi pot khara ulak ke. Aduna e-commerce ki keno se e-commerce ki marketing se e-commerce ki growth se adu ki matik demand lai. Aduna ini ngasi mayam da hari pot se yam simple way. Mayam na loina lu na lahol lebo ko. Ay ngasi pura complexity mayam singe loina minimize torongi. Mun na taro. Technology haiba pot se shine noi control to hon gano. Technology haiba pot se di adum advance way rakani. But technology haite haidana ay business to way adi have di kanana haige. Kanam tana haide ko. Technology je ay computer gi father ne hai oide adi have lay puti. Ay mobile gi father oide laptop gi father oide adi have kem lay te. Mina luhan wane. Mina luhan lizi kay gino so moy dagi khang behen gani khan bagi shmain to wane. Luhan gano. Everyone, each and every one of you na loy chalai ba yaba nga tane. Chalai du je kay no quite first day nya haju technology je nana khangadab se aingonda aigi business se grow to na bai dam da kari technology darka laigi. That's the first step. Kari technology aingonda darka laigi. Aigi business se grow to na bai dam da kaino da khoi de thabak lai khoi de thabak lai ta bidai no jik loi haite ya dine ta haijan na to lai ta ai punchi je kamai grow to du no yan tai ko ina hai pocha aingonda darka lai ba aingonda kai darka lai ai harage mi ama oina business ama run to matam da kai darka lai ingasi harke. Quite first nang the business ki concept ma fa na clearly oge the business ki concept nang ta dori ba business si nang chatha ga dori pot si ki concept se yaring clear oina bon aga si clear oi da bagi ne mai tai macha mayam sing na manipuri macha mayam sing north east macha mayam sing na sigma business na to ko ngam dri mayam sing je concept mata yaw da zero concept moina thi pot se kai no ai matam da adum pallage moina thi pot se ai sigi matang ngangning ngam ne ko moina palli moin thi pot se lead shark kumba sigma wathi warem gum ne moin thi mayam sing kai gi no ai matam da moi de kem khang de ba sigi pot se moina khali je si je business ko we si business na te YouTube to sui yengi mayam sing ne ha si business na te si di wathi warem ko si di khale ka loi mut ki dor banga ta ne ina hari pot se sigum da focus to dai ta de punchi da grow to songa moi wathi warem ga ta ne sigum pot mayam sing se adagi di obji tholai ba mayam sing si mayam sing no ki business da build to ni ka di khalo no si di ngak tang gi paisa no gi mi khom bai thabak ne sigi pot si mi khom bai thabak si ma tu ai si ha ju ji ko aduna sigi pot se no ne khwai first ningjing gadab se business ki concept ma padana clear hoiro ngasi aina hai poto clear hoyo hai je kai namda concept am yaw grabne packaging gi abji khangda mina de ina je hang matam da suppose aina je business da hange or abung da hange or aina je khuman ngam da hange hanga aina hai ba packaging gi business se na hodo ke ra hai ada kumak te pa khum je kai per kan yam da kamai to dun packaging business to ai boring chu ni de paisa ju kyam chang du no da gi di kenu ju ken to de ko te da gi di mi yam to na de ko na de ka ha ka du ni si reply je pira ka du ni so si de ne so du si de ne so du maning hal le ho du si de ne so du ai na hai po che just example ne we ne piri po che nang na thi ge da po che problem se kari problem lai ri ge thi ge da ne main di business se problem ne problem solve to godam ne problem solve to dunge business chungya ya roi problem solve to wathi deba mi khoma thi lai reba society da problem solve to ni kan dre mi khoma lai reba which is a very bad thing ko aduna problem solve to we kan khallo problem solve to tai nang paisa pai ni
damn sure paisa pai ni problem solve tok tar aduna problem solve tong mudam nang hoji hai aina packaging hai matam da ino ji ke hai matam aina hoji si pi ja inga si hai bagine packaging oi tar di na hoji tok doi pot se kaino matam da aina nong doji hai gre concept se kaino you have to build connection nang connection sem duini connection je sem matung da connection je semaga nangi hujiki nangi business nang launch tok real business on launch tok adugi pot to koina mu kai dorni marketing tor ko duini aduna nang darka lai pot se kaino khoi first the business ki concept darka lai first thing adugo noi nang chi sidai da HU da lai pot se kaino gi natte HU da lai pot se noina hujiki digital marketing hairaga adu changbagi natte noi lai sida lai je HU da lai ki mission je fadana khang HU da lai je kaino ham tamda noi the business se kamaina build tawni adugo digital marketing nangona technique se marketing ki technique se sinaraga nangi business se kamain grow tawni adugo sidagi kona nangi income stream kamain shemakani ade amade nang kamaina different thing kamaina build torokani haiba pots ne is the main important to discuss to main important no kone shemi pots but one thing that nang focus to dragadi one thing that nang sidai chang dragadi quite first na sabu clear oi dragadi only nang focus to is just 2 months ki 3 months ki sida focus to lai tadi nang adugi fam ji lai nang la le ba nya ka du aduna sidai je nya high point chini quite first nang to do business ki concept am fazana khang technology am depend to gunu technology ne nang da ki bale hen ganu marketing knowledge like the marketing the father knowledge like the marketing knowledge chari shwara business ta sales hai the sales hai the sales se am important is sales the first thing sales hai tana business to sunga roi kamaina krai da kari apply to have the sales ki knowledge fazana like the and then fourth thing the collaboration yam na to bagi capacity yam na like the and then fifth things the kamaina ai business scale up to guni hai project khango sigi manga je khang tar di nang business to ba ngam dani ngai sunoi te dagi paisa tan ngam dani ngai sungai leite but akhoi gi society da sigu knowledge yam tina lack wave aduna ne mapan gi mina paisa pai mapan gi mina pusala i mem jingje mapan gi mina pusala to khala i mem jingje si kai gi no am da because they know there is no businessman there is no entrepreneurs in our society akhoi gi society da entrepreneur leite business to mi kanam leite akhoi gi society da tawri je only akhoi masen da pot khara yona ba si ke tane tawri mem jingje new development gi khan ba leite new ideas pusala ka mi leite connection mapan de connection sema mi am leite ano reform to no khan ba mi am to yaude have to they know very well that's the reason why they are taking advantage. Is that clear? Clear, bro? Yes, sir. Clear, bro? Sorry, sir. So duna, I know Jared. Abung tabi bro, gian tabi bro. Abung tabi bro. Okay. So, howzik high position the three business ideas khangjalo noi howzik quite first three business ideas da noina apply tawning mi adagi di kamaina nasana sabu kamaina business tawni kamaina ke dawni kamaina kai dagi concept kai dagi puni kamaina tawni ha putu nasana adu di honor ka damne connection si dai ta imam sino connection kamain same ni business kamaina build up toro kani ha put ma'am sina sana fa dana focus to there are a lot of things adagi di amazung haibigi howzik manipur da floating brain hodoring mi kyam lay bro later bro Laisha. people right lots of people live they are struggling guys they struggle the way they don't know where to find the right clothes. They don't know where to find the right print aseng makai dei fangani kai degi hang tech porokani kai dei neck level porokani kai degi pura proper packaging toro kai dei kamai tawni they don't know they are struggling with all these things right but delivery kamai tawni ke dawni adu di aina ta ine adu di ai manung da aina lu talakani dugi potuti but kai degi clothing for kai degi lokhot kani khang da mui kya amne lai ma'am sing khallo adu itardi nangi market se nangna paisa leite hai pot ma'am sing je you know nangna manipur da tawba nga ki clothing yor budon teb
dealer achouba moina nang dealer achouba moina nang connect to Tamil Nadu dai Bangkok tagi adagi di you know adagi Switzerland tagi adagi di Europe tagi adagi di keno dagi hire se Mongolia dagi India manung dagi Tamil loi mak senang na kai gum hona tardi hona ning dragadi thabak di kem number ko hona ning dragadi phadana tumuro thabak tor lai biro ken kai blite mayam sing ni haidu se thabak ma thibiro phadana thabak tor lai ro business ti sunga yaro aduna adu to ge haita connection je semak tardi real nei na hai je marketing di technology di ko nei wari ne khoi first di hana concept hana puthuk pam darga dai business de kamai loans to gudagi hai puthuk pam darga dai adu itadi shiguma connection mayam sing semaga nangna you know nangna north east da nangna manipur da in north east manung da india manung da nangna sigi connections pai tardi think about this customer kya am lakani client kya am lakani how much money you are going to make yan tabro ta bro suppose aingon da lae ba aingon da silence na haire hojik te silence te takpi bone ba aina mongon da lo wari sana bu khona man thijara ga in wari cha ta bone ba aina silence ta haire ba silence nang na pami ba clothing brand gi fruit to ip rage I'll give you nangi track pen and everything lo ip rage aigi kenogi aigi keno manufacturer ga deal to ro haire aigi manufacturer ga deal to mu tam da aina hoji aina manufacturer du ai third party deal to ine then aina port man sing aina loina fix to ni port man say aingon da ken aina hong na sal le manang direct chala di moi 180 sak to ni 180 sak da aina 100 rupees sal le 100 rupees sal la ga aina hoji 150 rupees da aina on the 150 rupees da pitwe hong le su pitwe aina on du ita di mi myam sing aina ka kyam la ka ni khal ai going deal to ne in future da aina sigi pot aina semgal ani aigi sagi manufacturer launch to rani that's how you build everything man that's how you build yan taro ta bro yan taro ta bro too slow man yan taro ta bro you understand or not Yes, sir. sir energy je energy ऐसा है energy ऐसा है aina high business man to with the energy sumai leibam darga tai sumai leibam mi myam nang real estate to matam da packaging to matam da du la ka do mi myam sing je paisa pai ba mi business to mi nga tane lak tu owner myam sing lak tu e-commerce ki lak pai je paisa pai ba mi business to mi ni lak tu adu lak bo tu da wa ngang ba ngam boy ngam da boy wari saning da boy adagi di kithikirum to ga tawra ga leiraga adu tadi who will buy your product man kana nang deal to ning du kana nang wai saning du no one man no one will talk with you hojiki owner mi wai sanai po to ahan noi tar su you know anu bane hanu bodo akoi young age ka kamaina wari sani he knows very well handshake ama adagi di fazana wari sadana shine pami pose shine smile you have to learn all these things learn communication first communicate kamain tongni customer ga relationship sembada mayam singa kamain tongni have a communication that you must focus on these things first only digital marketing is not enough digital marketing hai tadi kai know what is digital marketing today I'm going to tell you digital marketing hai tadi it's a bonus kai bonus no nangi business to da nang na sigi pochina chalaira kanda you can make lots of money haimni and then nang atoba mi ki sumateng pang piraga you can generate lots of money haimni but what most important is nang na kamai nangi customer kamai na deal toge nang na nangi kok se kamai sinage nang na nangi business ki target se kai de toge nang na kana da kari target toge nang na kamai na nangi team semi ge hajne that's the most important thing and you are not focusing on that part what you are focusing is you are focusing on money je kai no maya mata nari ba po che sine you are focusing on that can tarbo adugini that's the reason why we are not growing akoina grow to dream ram jate kem gi natte that's the reason major reason je akoina grow to dream po che si ji ki damakta ne akoina si grow to technology haiti haidana fear lower tawraga leigano haidi ai digital marketing haiti ai business ta kamai grow to duna haiti ha po tawgano ai ngasi noida even ai gi satra ne hayare na han jaina yanti smart oi
maybe if he is watching or if he is not watching, that's fine too. Manipur gini, he's just 18 years old. Code to destiny in Taraba. So adugi founder angang aiga wari sanai maga consultant la emas. You know, he's very smart. Very smart. He is the future of Manipur. So he came to me. Ibani Zoom call the wari sanai. I said, Magi revenue they came palaroge. It's a privacy thing. Magi revenue ze tha humda adum fazare my revenue ze fazana generate tawre. Generate tawre mutu da ma office lawre. Office lower goes magi 14 staff. Magi makada 14 staff lay goes. Even magi CEO, legal advisor, everything magi ithame. 18 years. 18 years kengang niko. He's very smart. So mane on the hive. Sir, I business the how do crack. But I want the technology ki knowledge ni. But I want the business ki knowledge di like 3 months katanga business. I want the business ki knowledge di kar wali. Management kamai to do no, staff manage kamai to do no, sales kamai to do no, I kitang leg way. Si matang na focus to ni high. 3 months ta ni kumanto raise. 3 months ta. So I na mo on the high position. Nana how do kre? Nana ji how do ra changa ipoche. Second tapio. So I know on the high na hold create. Hold create. That's fine. So I know on the high just quite first you need to learn smart money management. Paisa lai hai ba hekta buck ang thada ba tawun. Okay, paisa la paga nang office social na mayam tawduna jamaki mayam hapsan luxury things mayam tawda tawgino sini way high. And then adu matungda nangi staff tram relay bese staff se nang tasing darka labor like that you think about it. And then nangi sales department la iba mi mayam sing je nang je fazana training pibra pidabra. So that's the first thing. Adagi di nang kyamu yam na nang na as a founder mo nang kyamu yam na active oina like haibane way na hai pots. So aina hari put my worry pro ise kay ginam tamda. 18 years old am na manan tawrami se mo tawrami marketing se influencer marketing tawrami. So ina mo the instruction kyam pi nang chigi marketing to fit digital marketing the further focus to nang shi chalu nang sales at 360 degree to generate to holu haibane way. So proper aina hiding poche ke nanda magi skills layer manauji high je language and everything is very good manauji high je Manipur ka focus toning de he wants to go all over India eventually magi plan je ke nanda he wants to go abroad all over the world the magi can use businesses handok pa me hai no chahi kya so 20 plus me am saying 18 years old guy man he is just 18 years old guy doing all these things ma do to khai pot to manauji to ri je pura genuine way da manauji pa mi do coding gi through dagi kenogi through dagi designing software designing adagi di web coding to halaga sigi position freelancer mo ina mapalam da paisa talan ba adagi di business build to hon ba sigi ne manauji to ri pot masagi freelancer na business mainly freelancer ina kamai paisa tan ga dagi hai position focus to holai ne okay aru tari nang khallo masagi skills ma mana fan tamme ma do fan tamma matung thadara matung ma business ki maram de khangam da bidam da ina kala ine so aduna ina ji mayam da hari coach di noina digital marketing aina hai pusai connection ji yo noina digital marketing hai no digital marketing taw leire noina khanjai ji digital marketing alone khang no pesa payan gadra hai bo khanam khal leire adu the biggest mistake ni hai ju digital marketing alone khang pesa payan be sungai payala roi digital marketing tools amane technique amane ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯃꯅꯦ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯃꯅꯦ ꯋꯦꯄꯟ ꯑꯃꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯦꯄꯟꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ
मान हजिक सपोज था मरी द था हम मा लुपा लाख तरा ताले है 10 लाख सानो मतम दा मा हजिक के गुंबा 10 लाख से 1 CR द ओलन दोरे हाई ताड़ी के दो तारे मा हजिक के दो तारे मार्केटिंग द डबल ट्रिपल चट पता मा हजिक मार्केटिंग जग 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 यांजन दाम ने हजिक because audience यामिंगे नंगी client यामगनी customer यामगनी so nang na focus to budu nangi audience yaringe yam kharan gadam ne whatever maybe nangi personal brand de maybe nangi Facebook advertising de maybe nangi referral de maybe nangi khangna sana bade maybe nangi WhatsApp marketing de maybe nangi email marketing de maybe nangi YouTube de whatever oning bo issue no you have to make sure nangi audience se pai ge leibra leitam nangi audience yaminge nangi product se yeng be halakani ba which means nangi product bu pama mi tholakani ba nango da listing ma lakta di listing ma da nango da mi chani di action do gi chances soidana wang kani tara lakta di amma lok pe amma follow to be so business owner me am seeing a face to be problems again what is the main issue business owners are facing they don't have audience which means they don't generate sales entarba so adugi poto digital marketing and nangi audience to product to ni that is digital marketing you need audience to sell your products to turn them into your customers that's the reason why we do digital marketing it's not because digital marketing nagi punchi lo change to ni haya pute nang na digital marketing service agency im chalai ta you need digital marketing for yourself too digital marketing service piri ba nang je na sa gi tu nang digital marketing darkar lai yan tarba concept clear ore bani digital marketing service piri ba digital marketing service business owner na sa je nang na sa ju digital marketing chalai da ba sunya ro because you need client you need customers then only you will grow then only you will grow your business see post in khangri map since I hojik scale up to the business hojik I hojik I give style as hojik 6 months ta hojik pura transform to dore hojik aina thada dore marketing je hojik mai hon du ne but I hojik trial and tribulation phase ta lai product ki trial and tribulation phase ta customer ki hojik customer ki complain you know business hokta customer complain lakani form you know you have to tackle all these things customer complain like sales but customer complain like because you know aina pama po to yog dream adu po to yog na bai dam to adu gi po to yog no se aina pama satisfy sung oi but na adu po to yog na bai dam adu gi kok to sana ba adu gi po to marketing do strategy do apply to one darga tai yan dai go kana gan ta de Sorry, tar. kana gan tai do ja Ayun sir. so everyone needs to understand this nasi nya hai po che noi to technology gi aki ba lai raba please lo thok piro ai technology hai te business to ba ya roi hai ba kanam tana hai ba lai te noi da si ji ma kok ta gi fazana lo tho quite important oi je khangbi ge tab se mayam na aina to do business se kari business no hana khangu aina solve to do problem se karamba problem no hai po siana focus to adugi po to khanga matung da then you focus on marketing marketing to di haira amutang try tam garloi ani try tam garloi ahumla try tam garloi khangra kan hai na to loi amutang hai gi matang matang hairakani to quite fast na on darka lei je nangi business ma share to bom darka tai business se kari business o share to duise hai po to ne bai tana ninge je me adu business o share to bong of the nang marketing kai apply to do I know you know digital marketing ta ani I know you know the Facebook marketing tai already yaure I know the YouTube marketing course already introduced to adu me am saying do noi da hoji apply to mong khang da dikai apply to do where will you apply kai da apply to do no tum da apply to budro ha tum da apply to budro phone me da apply to budro adu mangai to du mangai business to kan da sigi po se interesting o chila kani business to kan business to dringai interesting o sumba for oi na sa interesting o sumba for oi because kai no nang paisa generate to du paisa lak ta na kamai na interesting oi dun because once you start generating money paisa lak kani thabak bo haita di marketing bo haita di paisa lak kani sei mani ne hai po vistaila hobo kyang kuidri 1 month
marketing fazana bu thada banatri 22,000 in generate to product 22,000 generate to website small money ne but at the same time rating kya wangi khalu sana khal rating kya wangi khalo do ta di na sigi pocha ina khangi ji pocha sigi demand se am lai re ha je khanga bane so that I can push it further adu tari na sana khalu there are a lot of things ngasi in a 3 business idea between a business idea do fazana tawraba you are going to get financial freedom yan tabra abung yan tabro ina hangi ja abung de ngasai de hangjai je sung khumdre abung je yan tabiro tabidabro abung mutung be ngasai de hangjai je Tay sir. yan tabiragi ngasi ina tai je Ay connection kitang nuaito khar sappe da. ingai de do kai kai yan tabi ge ngasi ina share to information have de ko ngasi sigi week ama class to udra to ine ai je break lai ba du ine ngasi hangjai je Kaino business am to ganda gari darka laibage haibdo haibdi concept connection to bogi mo siumre koi ha leram da ngasi haidi agoina business am bul to ganda kari chang ya hana khangam do ngasi aside karam khaidi dum khangma ngame so aina haning je sini abungda aina je hajening je abungda technology haite na ki ba to bigan first thing aina si ha ka do je technology ji di matang ni matung ne loi herakani adu nei tai je manung da ko haibdi khangda mi ma gi chana po tu nei tai ma'am sing je ma'am da aduna adugi po tu de du khanjan biganu abungno je figure out to udar se kai figure out to ne nanda ai gi passive income sem ge ai business build to ge hai ta di ai gi damu ta ji kari business sana ga da ge hai bo online dai ke business to ko ya ba ge maybe digital product koi bi ai maybe physical product koi bi ai maybe service koi bi ai maybe any kind of things koi bi ai si ahum ji mung khangal akan isana o sina ai gi damu ta ferne ai gi damu chana ni hai ga adu po ta he koi marketing gi technique to apply to kan da abung da pasa jene to ko du ne adagi di adu gi matung di ko na mathang build to ko ya du ne sigi po che koi gi ichinu no ma'am sing da Maitai Misa Mayam Sing, the Manipuri Macha Mayam Sing, even North East Masa Mayam Sing, the Sigi concept is where they have zero knowledge. Aduna Pashabai Mikra Katana Pashapai. Lie about Kradum Lie Lady Pashabai Mikatan Pashapai is a Maramam Lay because they don't have knowledge. They don't have knowledge. Knowledge like the Benimam, what Limam Sing, knowledge is Sukan Kandava. Digital marketing the kind of the Kangeva. Facebook, Instagram, those. 타이가 또 너가 보도 직 다들 이미 이거 이렇게 암시요. 어디나 시공 보 램 중에 강비우 아니 것이 하이 보 램 중에 모tilal ज्ञान ताबरा तुर्जित ज्ञान ताबरा मणिचंद्र ज्ञान ताबरा सीमा ज्ञान ताबरा पिबा ज्ञान ताबरा विद्यानंद ज्ञान ताबरा Hi, sir. कैमरा ऑफ करके क्या करता रहता है Shakenta. Sakoi mai makidana yadre se fisha shemi. Sir, ko ita man may lo mo krep mo mang nei sir doing. This is the issue in Manipur. Okay. अदुना आई ngasi hai pon mem singje mun khangjallo aina hai je kena nunda ngasi di miui kyam jum miss tore maybe moi class na han ngai tok da maybe moi ningjingam da juai but any ngasi hai je miss to min tok jare moi apam mani but any ngasi hai ngi kena nunda concept se fazana clear hoyu concept se clear hoy dreno business to usung moi aduga noi ji kam darka lai je hoji proper position da saje proper position da poro proper position amda grab ama ye over proper position amda aina nang wer da de yin to do pot se kai nyam da ai shmai to ni ai music business ma honing ai just suppose ai zero knowledge ne ha se ai pe shata ni nge adagi de music business ma build to ni nge ha aina ji to do shi kai nyam da aina nang wer da di khoi first ai isha ne sha da hang dok jarani yekthok jarani ba ai Hujik to the pot kai no hujik to do pot kai kamain no I for online chang ge for do kai to buya ba ge kamain to buya ba ge hai pot ai hana figure out to ni mi sha
figure out ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕꯗꯤ ꯇꯝꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯑꯩ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯪꯒꯗꯣꯏ ꯅꯦꯛꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯦ ꯀꯩ ꯂꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯦ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯒꯗꯒꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯗꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯆꯠꯀꯗꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯐꯤꯒꯔ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯖꯁ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯣꯕ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯈꯛ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯃꯤ ꯎꯅꯕ ꯃꯤ ꯈꯪꯅꯕ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯁꯪꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯅꯣꯏ ꯅꯁꯥꯅ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥ ꯉꯝꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯔꯤꯅꯤꯕꯥꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯗꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯩ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅꯣ ꯈꯔ ꯀꯟꯅ ꯉꯥꯡꯉꯣ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ क्या करता रे भाई ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯅ ꯂꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯀꯩꯅꯣꯝꯒꯤ 60 ꯂꯥꯛꯁꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯣꯜꯂꯣꯏ ꯅꯪ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯆꯪꯉꯦ ꯅꯪ ꯁꯤꯗꯩꯁꯦ 4 ꯂꯥꯛꯁ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯣꯏꯔꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯗꯣꯏꯕ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯣꯏꯕ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯀꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯪ 70 ꯂꯥꯛꯁꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ 3 ꯂꯥꯛꯁ ꯄꯤꯔꯒꯦ 70 ꯂꯥꯛꯁꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯪ You wanna get nang financial freedom pami nutro financial freedom pami nutro yon ng mudra hayo ne confidence yengine yon ng mudra kamay ngam diba kamay yung dunong daharo ngam niya do fay but season difference ni ko ay na hay problem singje ma yam tina smart oidaba sungya di ko ay ngasi hayram ni ko ay ngasi hayram ije maram yam tin leirabane because ꯅꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅ ꯁꯦꯀꯠꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯦꯀꯠꯂꯛꯏꯕ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏ ꯌꯧꯔꯛꯏ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯔꯤꯅꯤꯕꯥꯁ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯅꯁꯥꯅ ꯈꯟꯖꯔꯣ ꯋꯥꯈꯜꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯀꯁꯇꯃꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯐꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯏ ꯀꯣꯃꯔꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯤꯔꯒꯦ ꯅꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏ ꯀꯣꯃꯔꯁ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩ ꯀꯁꯇꯃꯔꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯩ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯕꯔꯠꯅꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯥꯏ ꯒꯦꯠ ꯂꯣꯠ ꯑꯣꯐ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯏꯐ ꯑꯥꯏ ꯁꯦ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯔꯣꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ ꯍꯧꯔꯦꯕ ꯐꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏ ꯀꯣꯃꯔꯁ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯆꯂꯥꯏꯔꯦ and you are doing great sales nang sales to bahore nang sales listing kuntra ni fu nongmada nang yam 30 40 50,000 60,000 gi sales lai nang ko e-commerce lak to robni e-commerce jum khar kuira kan 30 40 50,000 60,000 gi sales jum compulsory lak to robni live la kanda nangonda problem am thoe problem je kai no da nangi customer ne nangi product si complain to bahore nangi product se moide satisfaction fangaktre nangi product se nangi suppose na fruit piure fruit je su da machu kokre kabune tumjam da wrinkles are thole ona na khongau piure khongau je street up da segai gre lots of issue nang khang po de nang aha ma perfect oni kem lei po de e-commerce adina na pickle am piure pickle je mana pam jari pickle ne khalaga seran to pickle tes ma lai sigi problem je thok to robane adum thok to robane compulsory thok to robane sigi problem je thoe sigi problem je thok tar di nang sigi poche hojik nang wangang ngam de nang je wangang ngam de adu nang customer ji nang hojik si problem je kamaina solve to paisa di la ebo nang paisa di lak ba ho robane nang si problem je kamaina solve to bu nang kamaina tackle to bu
wangang mangam da tardi mi wonda ki tardi fear me am lay tardi nang introvert ne hajina ji sigi problem paisa tan me lambel di khara dum yaw di aputi ai sum ai introvert ni ai sum ya aputi customer ne complain to kana ai introvert ni hai aputi ai wayam ngang di customer na songi product ai pam ai wayam ngang di adugi response di nang business to pura shut down ne so how will you tackle this thing nang kaman tackle to da give sigi problem me because kay nang ai ngona thu obane ai ngona thu ni ai thing ni si me because e-commerce di hona sane how will you tackle all these things kaman tackle to no paisa di lai ne ba at to kidura business customer na du man lai ai introvert nei to again to kidura natragana kamay deal to do no have to figure out to do kay no at kamay to good again tayo somebody kamay deal to good again biyan da kundra kung kamay deal to good again यार क्या चिन वो हंग तो पंगम दादा डी कमाई कस्टमर कमाई दिल तो कैसा कस्टमर के साथ बात करेगा यार विजयानंद खुंद्राकपम Đây sir. कमाई दिल तो उधर के कुमन का कमाई दिल तो उधर ना बिजनेस ओनर ने नंग मसा बिजनेस ओनर ने कमाई नंग दिल तो उधर के Sir, you can with the mommy. that is the problem Hꯧꯖꯤꯛꯀꯤ issue ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯨ ꯎꯠꯂ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯣꯠꯄꯅꯣꯗ ꯐꯖꯅ ꯍꯪꯇꯣꯛꯑꯦ ꯃꯁꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯝꯗꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯔꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯦꯃꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯈꯣꯠꯆꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯁꯇꯣ ꯁꯥꯔ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯈꯣꯠꯆꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯔꯅ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯃꯦꯟꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯤꯐꯟ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯈꯣꯠꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩ that's good baina haidu ko noi myam ne yamna easy way da lawe noi myam je yam easy way da lawe aduna ne ngasi hai je am tina line law mi yam yawe adu ai nuai ti line law hadi noi da business yam tina line u bagi ta tan traka nasa je seriousness ama yaw da bi ta mi business ki wakan khan ba business tong ni pasa di phang ni hai ba seriousness yaw da mi yam yawe adu mai ngasi hai bi ge ngasi hai du je adu ma sunga yaro business adu ma sunga yaro kai gi no yaro du je kenam ha ke ba ko nang unda ge sathi ba mi dum lai ha je khangjalo nang competitor कशु नते आज सपोन न सपोन गिना जे शॉप की बिजनेस हौ दु एयर जना नंग खलु नो शॉप की बिजनेस नंग किंग मोही गाय खलु नो दुगी पोतु ले दुगी एटीट्यूड तो लेगा किंग मोही गाय खलु मंग द फाउ मंग नो नंग सी हाय खलु नो डिस्करेज तो वे वानते साथी मी ले जाने पूरा फाउंडर जे मई हो फाउंडर ले जाने को इन सी हाइदु जे मुन तासलो कइगुन न किंग मोही गाय ताडी नंग साना दुगी मैम सिगु मैम सिंग टैकल तो बुंगम गदम सिगु मैम सिंग टैकल तो बुंगम दने हे प्रॉब्लम सॉल्व तो बिजनेस तो खने थुपसन गिजोने हाउसिंग मणिपुर द बिजनेस ओनर ना हा अनो नो वैम थोले मैम सिगे खरा खतने long lasting way होदुसी खरा खतने हेंग long lasting way होदुसी कई गिनो नंदा सिगुम टैकल तो बुंगम मक्तबा सर्विस long न सांगना पीबंग मक्तबा बिजनेस long न मेंटेन तो बुंगम मक्तबा मैम याउनी अदु मतम द पैसा तान सुंगम मोय अदुना सिगी मैम सिंग दिनो खंगदम ने को कमाइना कस्टमर न सिगुम इशू लाक मतम दा मथा सा मैम लाकनी पैसा दी लाबने नंग कस्टमर न कंप्लेन लाक पाइ बजे नंगी पैसा दिनो तो अपने अदुगा ऑनलाइन दि नंग खंगदम मा ई-कॉमर्स काइजे फागी फ्रांग ओइन खंगनो फागी फ्रांग ओइन खंगनो ई-कॉमर्स नंग प्रॉफिट याम दे के हाइबोने को नोंगमदा नंग ई-कॉमर्स ता चोखल को मतुंग नंग नोंगमदा 100 ऑर्डर्स का कैप्सूल लकदुनी 50 ऑर्डर्स का कैप्सूल लकदुनी 10 ऑर्डर्स का नंग हौजी हंगदब से am I ready आई तसिंग रेडी ओइबा 100 ऑर्डर नोंगमदा बैलेंस तो बुंगम बैनंग रेडी ओइबरा हंग definitely you guys are not ready order manga lakaduni shagai ni ai irapi order manga lakaduni kokcha kani kayino khambra sije order manga lakada packaging gi fazana packaging tongnaba adagi di adu hapchanaba ada hapchanaba nongmagi order manga lakaduni packaging to delivery gi issue lakani customer gi order amu gi yengni price tag amu gi yengni adu myam amu gi yengni amu hapchane du to matam nangi matam je dum doi corner kani
ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯏꯖꯤ ꯋꯦꯗ ꯂꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯤ ꯂꯥꯛꯇꯧꯅ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯇꯥꯟꯗꯣꯔꯕꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯏꯁ ꯃꯆ ꯃꯣꯔ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯅꯪ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖꯇꯣ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖꯇꯣ ꯄꯤꯕꯗꯨꯗ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯨ ꯅꯦꯛꯁ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯀꯁꯇꯃꯔꯅ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯔꯤꯐꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯦꯀꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯏꯖꯤ ꯋꯦꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯒꯅꯨꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕꯖꯥꯠ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯞꯁꯟꯅꯦ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯗꯤꯞꯅꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯨꯕ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯏ ꯁꯨꯝ ꯂꯨꯕ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯏ ꯁꯨꯝ ꯂꯨꯕꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯂꯨꯕ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯥꯛꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯕ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯥꯛꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯩ 6 days ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯚꯤꯁꯇꯥꯏꯂꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯁꯦ ꯁꯤꯐꯧꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛꯁꯨ ꯑꯩꯒ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯒ ꯁꯥꯎꯅꯩ ngasi ayuksu manufacture tini ngang thali ne ayuktasu matam naina thabak tawdabagi so si bot ma'am singse kai gino hamdamda nangi customer na order la kana nangi customer na ngai be henjala kanda if nangi manufacturer na thoka thaka amung tawba gyan mena da pot pisalak tardi the scratch level pisalak tardi adagi di amung sidai jam macha amung flop on kenung tawre si texel le tawwe da adagi di amung sigi sima padam kenung tawre hai tardi adu ma'am sing do nang kai dongni kamai tackle dongni khal le nang fruit lawre hai je fruit tu nang pura print tawda loima perfect oini have leiti khara ama reject lakpa khara ama machu sai da chu ba khara ama sai da segai ma ma'am sing tawra lakani ba adu ma'am sing nang problem kamai tackle tawdino adu ma'am ma tha ko sung sang chaw do ne ko tu dum ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯦ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯇꯧꯔꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯀꯣꯛ ꯁꯥꯏꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯤ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯑꯝꯇ ꯑꯣꯏꯔ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯅꯪ ꯂꯥꯎꯅꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯏꯒꯣ ꯋꯥꯡꯁꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯦꯀꯜ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯊꯤꯡꯅꯦꯕ ꯂꯩꯁꯦ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯗꯤꯁꯀꯔꯦꯖ ꯑꯣꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯣꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯣꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯅꯤꯕꯀꯣ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯐꯨꯅꯤꯡꯕ ꯀꯤꯟꯅꯒ ꯊꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅꯤꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯅꯣꯏ ꯅꯪꯒ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯦ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯕꯠ ꯏꯠꯁ ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯪ ꯀꯥꯝ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯪ ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯀꯥꯝ ꯑꯣꯏꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯦꯀꯜ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯒ ꯅꯪꯒ ꯁꯥꯎꯅꯈꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯗ ꯅꯪ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯁꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯁꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯣꯏ ꯈꯜꯂ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯎꯒꯅꯣꯕ ꯅꯣꯏꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯎꯏꯕ ꯅꯣꯏꯗ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯦꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯅꯪꯅ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯧꯗꯣꯛ ꯑꯦꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯦꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯁꯄꯣꯁ ꯀꯅꯥ ꯈꯪꯅꯤ ꯇꯝꯉꯝꯕꯗꯤ ꯚꯨꯠ ꯇꯝꯅꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯦꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯕꯨꯗꯤ ꯅꯪ ꯌꯣꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯗꯨ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ now how will you solve this problem amna khalo kokse kaide stress level je kaide yong nin da khalo nang customer jone every day call to rai pisa je yadre si mafam ji nang na piri mafam je butam na me nang ji mathong mang khang dis dei da ahing tumba ya de khoti ga taw ama taw re nang 80 lakhs ki product yon gra bane ba nang kamai tikal do du no du botom tum khalo this may happen si thok to ne si thok kam khang ko de si ngum bose kam khang ko de me mayam na urije paisa khatane urije paisa lak pa khatane ai di hojik paisa lak tenge ai hana khali je ai gi stress se तसेंगा सी कꯩनो प्रॉब्लम से कमाई सोल्व आई हाने येंगदबे यादे अदुना आइने ngasi हाई मैम दिस नो मैम थिंग हाई मैम थिंग don't just think about money की तंगे वखन खलकनो proper business की वखन फॉर्म ताना ना कोक त खल्लो अदु खनम ngam द्रिङै नोइ दुम कंगाउ न लैनी अदगिदी मयाम दसुनि हाइजे लीड सार्ट तो मैम थिंग जे अची बाथि वारम तौनो कोक थादरगा कोक त properly नोइना सादा नसाना खनगदबजे कई कई चंगदगे कमाई तौगदगे हाबजे खल्लो मैन्युफैक्चर डील तौब क्याम वागे delivery matam da nang delivery matam yo tu sa les na sigum problem ja dum issue lai dura bane sigum problem je ngang wo moida ngang wo sigi poche ngang bu su tam dam ne thi di hai dam ne ba thi di hai ba di phajana hai ga thi ne hai ga dam ai di dum hai ba directly nang thawak tau gi hai tare tau biro roi hai tar di matam manghan biran wai gi atoba thi gi adu matam da no yengo adu matam da ma kai hai ki yengo kainom sidi nangi nangna sum mi da depend tau le ya pute aduna yam leibo ko paisa tan base ai ngasi hainin ma'am jingje let's not focus on money let's focus on nangi customer satisfaction adagi nang kamai deliver tongni nangi marketing business ki quite important important marketing without marketing you cannot grow
नंगोंद 1 lakh rupees later 1 lakh rupees to product develop invest to kino 50,000 you save it for marketing because 1 lakh ki product lo 1 lakh product kamai yondu imung ta lagi hero namana na kharam pu sa kinang na kharam listen ni dai na kharam season ni namana kharam why ni de kharam ki thokani da relation ni hero poto sing mane ngasi aja reality ni facts ni ngasi high put na ding aduna marketing was the most important thing marketing is the most important thing aduna bu digital marketing hai ni aduna bu WhatsApp marketing hai ni aduna bu email marketing hai ni aduna bu YouTube advertisement hai aduna bu Facebook advertisement hai ni aduna bu Google advertisement hai ni aduna bu SEO hai ni aduna bu automation hai ni but oh ai SEO hai re ai Facebook marketing hai re ai kenu hai re Google marketing YouTube marketing hai but ai kai de apply to do no khang de lord finish done kamaina karam kanda apply to budagi hai puchni me metaru is hanguni nangi hayeng noina ina thaiga thada jago me yengo hoji em hai roina hai puche manipur ki business owner macha mana chalo chalaga wari fan sano ai ngasi piri ba kok si moi hai tang da dil to yengo moi kok si kai dine kai bu kamai legi yengo kamai da sing ki business ki khan chen percent da su yengo experience ayo ni chelam gani ba du ko shi ju khallo mo imagine to ne sana business की experience यम ले रहा है 15 years की experience है 20 years की experience ले रहा है 20 years experience है business से यम तीचो वो बोले 8 years की experience है business से यम तीचो वो 10 years की experience है यम तीचो वो business ने but मोई की life ता जुदा की हंदोक ता move forward तो दिसु कई गिनो है बको शुजु हंग दबे याद बको क्वेश्चन मने going to be noted 8 years 10 years experience ले 15 years experience ले रहा है बनो की मनाक business तो ले रहा है मी तो कोई हिंग बदी हिंग है बा कुछ चीजों नुआई ले रहा है but अदुदगी हेना चौरापम हिंद्री मरमदु कईगिनो बिजनेसमैन नम ओइरगा हाई तारदी सिजु हंगदबा यादबो क्वेश्चन अमने बिकॉज मागी एक्सपीरियंस तो काय द सिनरीगे लगी माना खंगी पोतो क्यामु यामना खंगे एक्सपांशन की नॉलेज यावबा यावदबरा ग्रोथ तो बयो खन यावबा यावदबरा हाइबसे हंगदबा यादबा पोत अमने सी इशलो अदुना नै सी हाई पोचे पॉइंट टू बी नोटेड आइजे मरमजे कईगिनो हंदा सेंगना हाइरगदी वखन जे सुमना खला डीप ओइना वखन खला गादी को कैसु लेयो पोत नते I get high give na khanjalo wakhana imagine to ngashi yamti valuable le top amai high give Amazon se pare 1990 da compare to matam da India se yamthi na maning hanba jaga am da leidi maning hanba jaga am da leidi US se compare to matam 1992 da Amazon se hawdore Amazon se hawdore ko matam da ang khallo development sa lo chahi sa lo no just matam du imagine to nang jo du position du laine Amazon je hudor ko matam da mas kai de hudori like tagi hudore ko book like yo laga ma hudore so like de yo la hudor ko pot da matam du da ma digital marketing ma kai no kan put yan dai ko nya hai pot matam du da Facebook lai binate matam du da Instagram lai binate matam du da MySpace lai binate matam du da Orkut lai binate kem lai tri matam du da but magi kokte imagine to grabane sumaine in future da lakte ne ma to ine adu se ma adu pisa lai banati man to report to magi garage sa thamaga de mai khangna chana ba khara dagi bookstore ma'am sing khangna raga man website am sa laga adu gi photo photo kriben pot ne yan tai ko mun loksalo ko sigi pot loksalo adu gi photo mana kyamu yam sang na ille adu gi pot illa pura ine yam tin inspiring of story ne ngi si khara ha adudagi illa pora ma 1996 ta khara mayam 1996 ki magi interview um leibne quote kali laga jeff visual center ga ma camera seng da bam ma interview thogam leibne horen yeng da yaw tari yeng ba yaw tari khang ngani aduda mana interview um pi bane interview do pi ka Amazon ni founder ne ka hai mana kadum hai bane adugi poto mana sum rush sum jangala kana khar le kan da aham ma kem khangam bane te like khate de hor khaga hojik ma masana bu khangam moi hojik Amazon ne smai or kani si ma smai ma sana bu khalam moi manu Singna hairagadi ma vision amadi leram gani ba but ngasi oiba Amazon de sumai oi kani ji ma masana bu khalam oi because matam dugi matungina ma adjust to marketing dugi matungina mana tam tam na apply to tam tam upgrade to chat kan 2017 da pura booming ne man to all over peno da yokshala ine
yan dai ko nya hai po cha yan ta bra so same thing adu ta di khallo nang ju khallo nang ju hojik adu gi position ne lai only difference ke no nam da mana nang on da gi advance gi hai ne but nang si mo hai kani ene hai tu je je business na magi mana business ho ko matam da magi generation da already hana advance ho mi ju le ngani point jing ko je business na amazon ho ko matam da mango da gi hana akoi da hojik je business lai ismaina akoi da hojik keno lai xyz lai ismaina magi matam da su 1992 da su adumaina ma da to mai pak mi le ngani matam da billionaire na tra su matam da millionaire oina ma le ngani ama dum le ngani lai ko adubu ma adugi advantage lor ma masagi samjara ine same thing ne akoi da i position ju same thing ne hojikti manipur hai balai tre hojikti north east have only can I say wakan ka ne can I thinking ne can I thinking low level mindset ta laiba mi gi wakan ga high level mindset ta laiba mi gi ne can I but opportunity de ko ju wana laiba kai no da every platform dagi hojikti yeng hojik Instagram dagi everyone is getting famous ure dagi hojik magi popularity lawre ade adu business to ba hore mapan ni mi connect to ba hore everyone is getting same kind of opportunity only difference again dollar the rupees ka khena bane like mindset ka kaino ne khena like ne adu ita ina high position ne akoi gi da success oi ge mi si akoi adu learn to gudam ne banan hojik lai ba platform sita gi nang hojik nang sita gi sembe ya ti kana na high position ne high it takes guts darga tai so ina high ai ji seng adum high doke ai ji seng adum ai ji je lot pa kem like ai gi hojik gi ano work project gi style aze ai di pura lens card copy to seng high doke kai gi no high do je ham dam aina khalle lens card ki marketing strategy je ayam ti pame because aina high position lens card oi gramina aina ji walls card putu ko ne ha lens card anok tamana lens card oi greb aina hai walls card every walls ki aina walls card ta in logo ni ha adu aina khalle ma lens card to da kai dawi akoi anu option ka da mi gi mami to adum namal la photo nama no phani ai ko same thing aina to ai app to yon du je photo ma option kan da ta on tahan ba mai photo de fazani fazaroi lo yengan be ya everything lens card to is my lo to bin adagi di buy man ahamala ko da ahan ba customer da buy one get one free ga bi to ko da so in future da hakol to ne da walls card akoi da su style da su one get one free ahan ba ko same thing so sidi inspiration ne copy to mo product ne aduna aina high position ne to di high ta di huge opportunity ne paige lay raba opportunity ado nangi khutta lay jare tawni taw we haji nangi khutta lay nang hojik real estate sangi nang hojik anything new in the sangi manipur the problem am solve to notice the problems of india solve to hata nangi khutta lay jai it depends on you but headache di compulsory ne damn sure headache di lakani stress lakani masati sa bang tang lakani kaino you are doing business nang to is business thabak to bunate laptop mang da phamaga nang computer met panate nang no magi to bunate nang business hana handle to wi pon price ki issue lakani tong bagi tong da bagi issue lakani loss ki issue lakani adagi di amu kari gyan men ta da ba hauji ge nang kas ai ha do customer nang gi free to le luraga nang free si segai le me to ji ya der print to hai ta ne ka do ni amu khallani amu anu bom pi gani isa mang ji ka nang mang ni mang tar su kaino what are you doing you are serving your customer nang customer serve to the nang best pi da dia deba nang to free ma yo la ga phone switch off to ga di ya ma ti adu di fatta business ne aina haji nang ngasi le amu ko su repeat le amu ko su repeat le amu ko su repeat le yo hai ne that's how you do business siguma process khang da ba mi oi kya ne le mi am jing aduna ai ngasi ha jing tino ma jing da noina manipur da ka focus to to manipur da khaki manipur ki business ki wakhan dan khalu no manipur da laiba CEO le khalu no new way the new perspective ta yeng over kai pusala ya ge du yeng over without any huge investment kai pusala ya ge yeng over nani sana khalo isa ha gi do aina min manga phambada maiti misagi call do am lai hai ta di kyam demand lai re khan sida solution pi rabane sida solution pi rabane no it's not easy sungai lai roi lai ni khan mi di business ta paisa ka tang uraga inwa laga pura go keno la chalaga Thailand gi Indonesia Bali de chalaga beach ta phamaga pura business owner am to anom paga nakanda
foreigners nupi myam phamaga admai toroga enjoy tawni kai business owner am gi life ne kai khan budle du just manglan ne ko singa ha ga yam still struggle yam tina chaw business singa ha ga di ha di ai huji you know ai huji kenom ta thoke tawna ai kok cha thok ngam di ta thok su ngam di ngam ju ngam oi ba ai adagi noi de kenom ju ha ke ba Mukesh Ambani ga Anil Ambani ga transformation se kamai to kana kana khangi si wari Sir, macam nào nữa rồi? Musim now ni kaino musim now ni amana laida ba Ambani amana pa sabai ba Ambani amana bankrupt chapda sir so kamai na broke chapda matlab da sai na ga di yo Jio se Reliance se 1955 tagi 1955 1960 tagi hau do ni Reliance 1960 tagi Dhirubhai Ambani na import export or matung da mana masala se India gi masala mayam sing se import export or hau do ni and then khale matung da shi ni ko shi ne ha dom shi ne shi to je ne shi gi mind change ne ba domination mind change ba adu matam da mana kai do ge ham da ai ji shi mo mayam sing jam learn to because kin ai business owner ne businessman ne ai shi mayam sing learn to be bad ai ju kitang selfish with the bad dominate to the bad aduna aina ngasi share to mayam to learn to hai ne man to se kai do ge ham tam da moina ma Dhirubhai Ambani to pose Reliance to pose to ga na masala investor kan mo textile ho dore textile ho dore kan da textile je matam du textile gi struggle to ko textile gi sana po se ko gi kainum hai mo kaw adu sa po se da mo gi India de na factory le ram de lai ta matam da mo paisa he na chong chong lo bu to we to mo na ma no ke to mo masa gi textile gi manufacturer mo hang dore amu hang dore kan mathang amuk smai to pu thura kan da amuk invest to ko ama dong invest to ko adagi di telecom sector da changalak pa communication sector da changalak pa adagi di hoji yung Reliance hoji keno da changal e hoji kai ba hoji yung khoi hoji pura network keno da system da di hoji mana pura top tar le Jio en lo gre mu ta season gre dum yung ha si investment nga tane huge in moin to we po si how da mai ga billionaire we ni ha de lai poti one by one brick by brick building ngasi khang poti bo nang ai ga ngasi le mi jira ngasi business mo do ki matam da ngasi khang ko silence da ngasi my clothing brand ho do mana experience ai ma hona gi tardi kana khani silence 10 years mo 15 years mo silence to ngan lambe lam da level am da yogi be who knows the experience ki matung ina ne hona ba lep ta hona ba lep ri shunga ro ba du na sigi po se khang mo ba ai ngasi high po se mi ne to ri po se project se kamai to ri kamai ne apply to ri ke do ri ha po sum yeng ho ji Reliance Jio na ji to ji Jio na ji market hard kre air solution gre ji नत्र पुरा डैमेज ने दन तौरे दगिदी अतुप मैम सिंग प्राइस लोय हंदाले साथी पोट मा तने बदुना सिगु मैम सिंग जे दगिदी होजे एना नहान शेयर तौबा मे बी इफ यू हैव नोइन येंग इन तारदी ग्रैंड कार्डोन गे होजे ग्रैंड कार्डोन खंगी नोय 10x खंग तो ग्रैंड कार्डोन खंग मद्रो खंगे सर ग्रैंड कार्डोन होजे 10x ला आगा मा होजे के दोय मा होजे गे हेल्थ इंडस्ट्री यु संगरे सेल्स पर्सन दे होरे सेल्समैन ने मा जाना सेल्समैन ओरमबदगी real estate investor होइगरे real estate investor दगी के दोगरे यूनिवर्सिटी हांगे मयामदा real estate की invest तो बगी platform पिछले अदगी दी माई के दोरे अदगी दी मागी merchandise on दरे अदगी दी मागी public speaker होइरे मासे अदगी दी कई दोरे मो अदगी दी मागी हजिक health industry दम चंगरे माई मसा मसुजुंग सेमजा माई मसा मसुजुंग sales की हजिक मागी business दम चंगन गरे माई मसा मसुगी podcast on सेंदर हजिक दी माई नु पिजुंग अदुंगी line दम माना पुसन गरे you know, see this is the expansion, man. This is how they are growing. Ako na khalis di kayo ay thanda grow to kaya, which is impossible. Yan darbo. Ngasi class mid pang da bahero. samti bang Kay bangin, kay min pangin or kay ure ngasi class da. Season na handay uhaning lai ram ne sigi putman jeng ai gari da sat kan da uhaning la sigi ma to ai gi student tak ta biya de hai ko da khan ba ho ram ne kari vision u gi kari u ki sir yam sena kana kona hadi income stream am da natra kainom da hadi structure le mi se si dia pin pi na khale sai wa kana de amtina pick pas da hadi mina to isna kaino sarna ja ku han bi ba da hadi mina kari tori kamai tori akoy le bi bam je kara da mo kara yore mo kara de hore mo kari uri hoje hai bu just was na understand to how this income stream am da depend over the sunya ro ji generation
aduna aini ngasi haijidi it's more than possible. It's more than possible. Hojik real estate ka do changi mi changwa license, you don't worry about license. Connection, you don't worry about connection. All you have to do is sales. Make the sales, nangi percentage toro, give me my percentage, you take your percentage, and you get rich, I get rich. See, this is how we do business. The way I give the information though. What is the information? Information though going to hide that the hunger you think about this. Sana khanjaro. Honagi hai tadi nang hojik khalam gani ba. Nang hojik struggle tom de project hai rage. Hai hojik fare apartment lai re. Flat lai re ngam hojik. Kana lai yun hojik. 4 lakhs of fangani khange, 4 lakhs of fangani, 3 lakhs of fangani khange, but kana aduna in yun hojik. Lupa sangwa gi product ko yun hojik ba ine kana aduna yun hojik. Adu po nang nasana khanjaro na. I'm simple oina. Nangi suppose airport road ta nangi official anam hangdare hai ase. Simple oina. Collaboration to gaya ke doge. Acha ma hang. Ti nan thamme. Digital marketing fan chalai re. Nangi connection fan same thamme. Because lakh ta tan duni lakh ki wakan khandam. Thut lo pai sai wakan khan be de lakh ta tan duni. Adu itare adu gi pot tu gi lakh crore thi ke do mi tu gi crore thi ke do mi gi mindset tu yogtan. Crore thi ke do mi gi mind touch to budo. Crore thi ke do mi do ke no de la roi. Scooter da di la roi. Underestimate to we want cycle da di la roi. Crore tho thi ke do mi do aso we SUV da Mercedes da Fortuner da paisalani. Natra aru da di nang na moi ke deal to be pot read your customer gi mind read to. Nang lakta lakam matam da how are you going to deal? So pa sai gai bam da sar ngan tham wai apartment ucher ke hai da di. Wo yare ko na to si. So going to work right? Simple thing ne. Aru da phamina matam document sign to duni. Nangi thajaba create to duni. Nanga flight chatmina duni pamina duni. Pamina nang apartment du yeng duni. Ha already adu process to 2-3 steps to clear to matung da 1 CR to thi duni bank. 1 CR to thi ka nang share fang duni. Customer fang ne adu muta da la ka do nang la ka do sanga je kana kana. Masa di la ro. Atro ai paning dire du di. Adum la ni acho cho mi pisa ba mi la ni. That's how you make the money. Pisa ba mi sanga to wai je dun. Entar bo. Pisa ba ngo paning da bro. Only mayam na tong nari mayam na si tong nari swine tong nari tong ge hai kon kon na new idea pu thoga new idea transform to ge isa gi empire senge kon kan mi yo the bro. Yeah, sir. That's how you do it, man. Pura ai ni ngasi hai full confidence ni hai ai na look tharaga mitna yenga lab ne opportunity se kari to ro mi mayam je look tharaga yenga lab. Then only I'm sharing this to you. If you want to make money, do it. Digital marketing idam ta kem wow na noi. I'm here. Noi na wa ka dabje noi business se kyam kuina maintain to ngam duna sana khanjaro adu de mon da hairan kyam kuina chingam duna noi kyam kuina khangam duna client kamai deal to duna you focus on that part khang de mon da ngo sales stores then you make money okay do jana to pa Kero jana ro zum ku kuma ma haro adu ke makata ke do jano ke hen ba kamai bisa tan ji ke haro to pa 자, hojik itu lo ya orang. adu te haro kamai to jano makata ba na adu te 가다, 가다, 왜 더, 사고 그냥 먹고.
ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯑꯦꯂꯤꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯣ execution ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯖꯔꯣ ꯂꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯖꯔꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯔꯗꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯥꯏꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯁ꯭ꯔꯤꯅꯤവാꯁ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜ ꯂꯩꯖꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯖꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯦ ꯍꯥꯏꯅꯣ Sabai wakan kan ka ꯍꯥ Sabai wakan. ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕꯩ ꯊꯕꯛ ꯇꯧ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠ ꯅꯣꯏ ꯉꯝꯖ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯤꯕꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯍꯧꯔ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯤꯕꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯤꯕꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯑꯁꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯎ ꯇꯥꯔꯦ just do it man just do it ꯅꯁꯥꯅ ꯈꯟꯖꯔꯣ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡꯒꯤꯗꯣ ꯅꯁꯥꯅ ꯈꯟꯖꯔꯣ it's not a huge investment ꯇꯣꯞ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯥꯎ ꯃꯆ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯒꯣꯏꯡ ꯇꯨ ꯃꯦꯛ 500 ꯂꯩꯔꯒ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ 500ꯗꯩ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ 5,000 ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ 1,000 ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯅꯪꯅ ꯄꯤꯊ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔ 30 ꯂꯩꯒꯤꯗ 40 ꯂꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯗ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯂꯩ ꯑꯕꯨꯡ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯣ ꯁꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯔꯕ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯇꯥꯔꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯦ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯄꯨ ꯐꯝꯃꯦꯕ ꯃꯄꯨ ꯐꯝꯃꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯠꯈꯠꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯂꯩꯔꯛꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯅꯍꯥꯟ ꯆꯪꯉꯦ ꯂꯩꯔꯛꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯪꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤꯅꯦꯕ ꯂꯩꯈꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯂꯤꯛ ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯦꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯎ ꯀꯛꯊꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯊꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯩꯒꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯈꯠꯂꯦ ꯈꯤꯇꯪꯒ ꯆꯠꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯊꯛ ꯀꯥꯈꯠꯂꯦ ꯃꯊꯛ ꯀꯥꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯀꯜꯁꯤꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯆꯂꯥꯟ ꯀꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯄꯣꯖ ꯑꯩ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯄꯨꯡ 5-6 ꯑꯩ ꯉꯥꯏꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯈꯜꯂꯣ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯦꯞꯅꯔꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯕꯩꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯅꯝꯕꯔ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯔꯨꯝ ꯅꯝꯕꯔ ꯊꯥꯕꯒꯤ LED ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯊꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕꯤꯅꯦꯕ ꯃꯄꯨꯗꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯔꯦ ꯈꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯃꯥ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ 3-4 lakhsꯇꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯗ 3-4 lakh ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕꯅꯦ how you make brick by brick ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯃꯥ ꯖꯁ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯃꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯔꯣꯔ ꯊꯥꯗꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯗꯔꯛꯀꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯀꯔꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯂꯩꯒꯦꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯠꯋꯔꯛꯁꯦ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯂꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯩꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯥꯏ ꯋꯥꯟꯠ ꯇꯨ ꯗꯨ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯊꯤꯡ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯩꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯤꯅꯦ ꯑꯍꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯨꯝꯗꯩ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯈꯤꯔꯣꯏꯕ 3 monthsꯀꯤ ꯅꯦꯠꯋꯔꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯉꯨꯏ 3 monthsꯀꯤ ꯀꯩꯝ ꯈꯪꯕꯣꯠꯇꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯀꯣ 3 monthsꯀꯤ ꯅꯦꯠꯋꯔꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯍꯟ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯒꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯕꯠ ꯑꯦꯠ ꯗꯦꯠ ꯇꯥꯏꯝ he was very rich ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯔꯤꯆ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯞ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯅꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯒꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯅꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩ ꯀꯩꯝ ꯆꯪꯄꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯦꯜꯂꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏ
ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯃꯣꯜ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯃꯣꯜꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯥꯔ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯜꯂꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗꯤ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯃꯣꯜꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯈꯟꯕꯩ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯪꯅ ꯇꯥꯔꯨꯗꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯪꯅ ꯇꯥꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯇꯥꯈꯤꯗꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯃꯣꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯊꯧꯕꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯄꯣꯖ ꯑꯩ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯃꯣꯜꯗ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯡꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯗ ꯃꯣꯏ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯦ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯗꯦ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯣꯏꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯊꯣꯛꯑꯝꯒꯅꯤꯕ ꯅꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯃꯣꯜꯒꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕꯗ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯃꯣꯜ ꯁꯥꯔ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯃꯣꯜ ꯂꯩꯔ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯃꯣꯜ ꯁꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯅꯠꯇꯦꯕ ꯚꯤꯖꯟꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯍꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯐꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯅꯥꯎ ꯑꯥꯏ ꯀꯦꯟ ꯗꯨ ꯏꯠ ꯑꯥꯏ ꯋꯥꯟ ꯇꯨ ꯗꯨ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯊꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯈꯤꯇꯪ ꯕꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯛꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯆꯠꯂꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯤꯂꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯒꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯅꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯜꯂꯤꯕ ꯅꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯋꯤꯛ ꯑꯃꯗ ꯗꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯤꯟꯅꯩꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯉꯥꯛ ꯇꯤꯟꯅꯩꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒꯥꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯌꯥ ꯇꯤꯟꯅꯗꯦꯕ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒꯥ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯀꯣꯛ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯦꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯒ ꯄꯨꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯎ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯇ ꯂꯩꯔꯛꯀꯅꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯇ ꯂꯩꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕ ꯅꯁꯥꯗ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯅꯦꯆꯔꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯅꯦꯆꯔꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤ ꯏꯁ ꯄꯥꯋꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯅꯤꯁꯦ ꯄꯥꯋꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤ ꯂꯩꯇꯥꯔ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯈꯨꯠꯇ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯪꯒꯁꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯪꯒꯁꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯔꯁꯤꯗꯤꯁ ꯊꯧꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯔ ꯁꯦꯠꯆꯜꯂꯛꯄꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯠꯇ ꯋꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗꯣ ꯆꯪꯉꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯄꯣꯁ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯕꯨ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯪꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯩꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯜꯂꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯆꯣꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯆꯣꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯅꯪ ꯈꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯔꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯜꯂꯨ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯄꯨꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯕꯠ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯑꯃꯒ ꯅꯪꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯄꯨꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯠꯇ ꯋꯥꯡ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯥꯔ ꯅꯪꯅ ꯂꯩ ꯉꯝꯗꯕ ꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯊꯧꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯪꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯃꯥꯏ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯇꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯛꯄꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯤ ꯈꯜꯂꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯤ ꯈꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯁꯨ ꯈꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯋꯥꯠ ꯑꯥꯏ ꯋꯥꯟ ꯇꯨ ꯗꯨ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯅꯪ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯚꯥꯏꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯃꯥꯒ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒ ꯊꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯅꯔꯖꯦꯇꯤꯛꯇꯁꯨ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤꯕ ꯅꯪ ꯈꯜꯂꯛꯀꯅꯤꯕ ꯅꯪꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯪꯒꯗ ꯁꯨꯝ ꯃꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯈꯜꯂꯛꯑꯅꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯏꯚꯟ ꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯛꯏ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯅꯪ ꯇꯥꯟꯗ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯕ ꯑꯩꯁ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯋꯥꯠ ꯑꯥꯏ ꯋꯥꯟ ꯇꯨ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯆꯠꯂ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯝꯇꯪ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯟꯗꯨꯒ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯨꯡꯑꯣꯏ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯒꯦꯔꯦꯟꯇꯤ ꯄꯤꯒꯦ ꯃꯤꯠ ꯎꯏꯁꯜꯂ ꯍꯥꯏꯒꯅꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯣꯛꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯦꯗ ꯅꯪ ꯀꯩꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯪꯒꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯪ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁꯄꯣꯁ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯪꯉꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯏꯖꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯕꯠ
nangi sangha laiba mi amda real estate tawiba mi amda moiga pun tardi tak no nangi connection de bak on shemi ni pigini yan dai go nya hi poche alo suma poche yam darka lai si adagi everything handak aina hi poche loi related to puna dane pesa paina lambe le mi hai ji ai gi friend am thingnai kuidana just handaki ken mangi thingna ganda you know mana magi contract asam gi contract man hada ba pesa je almost ma 1 CR math hada gre my contract fang de so aina hai contract si ma wai chana madam da nang uji properly focus to je kai de focus to ge hai experience de mi jo experience de ne hai aina focus to je connection da focus to ge hai connection sem da pocket the politicians me am carry to de focus to ge hai think about it kai no ji hari putu mar ji hari putu politicians me am sing ai gi fikau de yaw jai pa me hai kai no nam da because mon struggle to abne magi bill thang ta me pesa me struggle to pe dam now he wants to do that kind of things fatta thau to ham te sangha do ma sangha lai ni pesa sangha lak no to ni asi ina pi vision je because I have seen these things aduna ngasi no de ai u halini yan tarbo he no u ju fatte urabu da bro ubangam da bro Ngame sir update. kai u gam da har explain to explain to solo explain to solo kai u again ta harone what have you seen there kai u again what is your future what is your vision digital marketing kamai apply to with kamai to with bidan da kai what happened to your eyes kamai to with kamai apply to with ngi business kamai transform to ngasi gi formula map sing je technical da rai bane technical lo choro bhai technical to hum kabhi bhi noi to technical da dum tak to le bane ngasi ina pi concept si da nangi business da outgrown to no nangi life da outgrown to no ngasi kai apply to do ke let me know kai point la hoge ngasi si dagi Srinivas hairo Rahul hairo Vidyananda Sarang te mar Vidyananda Kundrakam hairo everyone hairo ngasi kai point la hoge Sir lawson mo wadi ma'am lawson hore ado aingonda kwaidagi hen lawson hoba adi ngasai business ku ina sang tawre haigasu grow tawdu maram khotba na haibda sir ado point di am phajai haidi mi kharna experience yam hai haibsa hi yam hai ba ado 1 year experience to hansin oibo experience mana oiba ano no experience tawbe mo hoto ko adum bagi kaino je thoe lei do khang sir to gi si point nang je business family din tro nang je mane sir akhoi de sum aina jo khoi family business ka yang po tam jida aina sum khalak pai ta sar na hai do ga hane jo hape jara pam di idea ju lei ba ada khoi jo business ta ku gi ra do ta so kaino sam ku ira ga haidi kana business ka di just 4 5 6 7 years da dum ano level jo ba lei ba khoi di hoi khatang ni chaw re sar do ta so it took that like 20 years aduduna tang khanda wa har ta sai ju aduna ai do no right people follow to wai right people follow to wai just cuz ma experience am lai ma number day am lai it doesn't matter adune hai je sir yogi makata ko de mun ke no innovation hai ta ne ko sir ke ahum ba ke to wa do mai no wakal thada ba hora yes ma'am ta san biu si je go hai di sahi khuding gi tha khuding ko evolve to be adi ano no way evolve to be da de kamai grow to kai gyan tar gi sana do gi gyan tar gi si haru ai nga sai de gi tai yo ma'am si kai gyan tar gi fudan explain to so min le changam Karena saya harus ada business sama tahu pada aku ini grow terus pada like minded people Singapore laga ada saya confident lain awal sana na pun apa laga business grow terus na bagi lebih tu sana adu to ben haida dah saya explain tahu dah itu kemana tu adu quite biggest mistake nang ai kenu hai nang future ambition hai nang future je
nang just पैसा खर तालगा पुंसीजे इंग चिंगने हिंगनिंगे हाइरा ओए इंग चिकदि मी लोय पामिने kana इंग चिकतो पाम दगिने बाई ने हाई पॉजिटिव पुंसीजो सुमाइ सुम तबना लैगे हाइरा some kind of nangonda you know business owner मैम चिंग कनेक्ट तौदना अचौबा पोट अमा नसादो चेस तौगेने खल्लिदा फंग फंगदबनो तोंगाना इन फ्यूचर की वारीने बट अदुगी कॉन्फिडेंस अदुदा आई फंगवे हैना खन खनबदि यापोतेबको बट अइना हाई पोचे नंगोना करिगुमा अचौबा अम तौगेने खल्लगा लैरे कइनो ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯁꯥꯔ ꯗꯤ एक्सप्लेन तौबा तम नंगोना सपोज आई केनो हाया जेबो ngasi नंगोना हाय सना तौबा ngasi मीटिंग अम तौसे ngasi जे कइनो लाकनी कईबा सिगी असम की एंटरप्रेन्योर नहीं लाकनी है फमीनरे कोई फमीनरे फमीनरे अइना हाय नंग खंगनरो सि आइगी स्टूडेंट आइगी ब्रदर नि सना जावो कोवे सि जे नि नंग केनो ने हाय मोइबानी दी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने आज नंग कमाई किल दो नंग नंग वा एक्सप्लेन तो वही तादी नंग अपॉर्चुनिटी तो मांग दो अइ नंग उना हनबे के कान अमी अमगा मी अमा दे बिल्ड दो कनेक्शन से ग्रो तो उदो न एक्सप्लेन तो बतम एक्सप्लेन तो वही तदी क्वाइट शोन मीनी ना अर्जुन के ज्ञान तागेरो अर्जुन 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 ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯨꯚ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯗꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝꯁꯨ ꯑꯩ ꯂꯧꯁꯤꯟ ꯃꯊꯪ ꯕꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯁꯦꯝꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯍꯩꯕ ꯁꯦꯜꯁ ꯍꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯈꯪꯖꯩ Sabes qué cantague? Silas. Silas. Tay sao? ¿Qué cantague? Gyan din ngasi ta kay sing doloy tar. Amta harom da ga jorok ma harom ke. Maka ta deira kokte yaoira gamen ta duin. ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯩꯒꯅꯣ ꯈꯣꯠꯀꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤ Yare. ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯣ Explain to botam nang explain to botam business owner wega gym growth ki owner wega du ki du tole diya. Make ke gan tarba make am smart or college. Make is very good at expressing himself. Sir, ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯈꯪꯉꯦ ꯁꯥꯔꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯑꯗꯩ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯆꯪꯉꯒꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯁꯥꯔꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯔꯠ ꯁꯨꯕꯗꯅ ꯙꯤꯔꯨꯚꯥꯏ ꯑꯝꯕꯥꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣꯗꯣ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯣ ꯑꯗꯩ ꯐꯣꯔꯠ ꯁꯨꯕꯗ ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤ ꯍꯪꯒꯔ ꯑꯗꯩ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯗ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔ ꯁꯥꯔꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯒꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯜꯂꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯣꯠꯅꯔꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯄꯥꯏꯅꯤꯅ ꯁꯥꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ Game show. ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯚꯦꯂꯨꯑꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ Sima ke tore? Kaisu tawdiya sa mitta kanong samjiway. Ke gan tawge ngale chang ngale mang ngale camera on to ngale mang kai no ke gan tawge. Sa yung masi mido khara langba adugini sa adum tare sa gyan hadi kanoga customer ga kamaina hadi moige apem da wari sanaba masamda hadi mi wari sanaba haite erogen ni tunina laithokanu yarigay customer ga wari sanaraga moige apem da khangto'u hadi moina he pele makhay khoido phadini Yes. aduga atay real estate tumbadudi ay kaya khanjaludra hadi ay gi field oiroyomina adu sa kenom hagiba real estate se sengbagidi khoi buji taweba khoi babasi taweba
ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯗ ꯇꯧꯗꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯕꯥꯁꯦ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯈꯪꯖꯜꯂꯨꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯟꯕꯗꯕꯨꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯖꯜꯂꯨꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯅꯪ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ business is business ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯒꯦꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯒꯦ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯥꯔ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯥꯏ 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 ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯁꯇꯦꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯨ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯕꯨꯠ ꯇꯝꯅꯔꯝꯕꯗꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯀꯤꯕ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯀꯔꯤꯗ ꯕꯨꯠ ꯇꯝꯅꯔꯝꯕꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯕꯨꯠ ꯇꯝꯅꯔꯝꯕꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯕꯨ ꯆꯝꯅꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯤ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯡꯖꯟꯅꯕꯒꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯨꯡ ꯉꯥꯛꯇ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗꯗꯤ ꯆꯪꯕꯗ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯤꯌꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯗ ꯑꯦꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯝꯗ ꯃꯄꯨ 10 ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗꯣ ꯁꯥꯕ ꯃꯄꯨ 10 ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯌꯔ 10 ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯈꯜꯂꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯪꯉꯣꯕ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯁꯥꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯪꯍꯧꯕ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯁꯥꯔꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯪꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯑꯒꯁꯨ ꯁꯥꯔ ꯋꯥꯈꯜ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯑꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯇꯕꯒꯤꯅꯦꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯆꯧꯕ ꯇꯥꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯗꯤꯜ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯤꯒ ꯗꯤꯜ ꯍꯩꯅꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯆꯧꯕꯁꯦ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯋꯦꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦ ꯁꯤꯅꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯍꯧꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯦ ꯁꯪꯒ ꯂꯩꯔꯗꯤ everything is possible ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕꯣ ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔ that's good man that's good ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯂꯤꯟ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛ ꯑꯋꯦꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛ ꯑꯋꯦꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯦꯛ ꯑꯋꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯋꯥꯡꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯈꯪꯕ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯀꯝ ꯗꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯨ ꯈꯪꯒꯗꯕ yes ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯅꯣꯏꯗ ꯉꯁꯤ ꯆꯪꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯉꯝ ꯀꯣꯛꯇ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯂꯚꯔꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄꯩ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔꯗꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯣꯏꯗ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯈꯪꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯀꯦꯌꯔꯐꯨꯜ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯍꯧꯔꯤꯅꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯊꯥ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯥꯛꯇꯕꯩ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯏꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯕ ꯈꯨꯁꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯄꯣꯠ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯩꯒꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯃꯥꯒꯤꯐꯥꯎ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯒ ꯂꯥꯎꯅ ꯈꯣꯠꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯥ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯥ ꯄꯤꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯟꯕ ꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯛꯄꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯏꯕ ꯃꯊꯥ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯦꯀꯜ ꯇꯧꯗꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯅꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯗꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯄꯩꯁా ꯈꯛꯇꯪ ꯈꯟꯒꯅꯨ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯕ ꯊꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧ ꯂꯥꯛ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯂꯥꯛ 2 ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ 50,000 ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯪꯅ ꯇꯥꯡꯉꯦ ꯈꯟꯖꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯅꯤ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯗꯩ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯕꯨꯡ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤ ꯀꯣꯛꯇꯤꯗꯪ ꯆꯪꯕꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯑꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦ ꯀꯃꯥꯏ ꯀꯩꯀꯩ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯧꯁꯟꯕꯤꯍꯧꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯈꯟꯕꯤꯔꯨꯅꯨ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯚꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯛꯏ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯕꯠ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯍꯧꯕ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯏ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯧꯁꯟꯕꯤꯍꯧꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯕꯨꯡꯁꯦ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯀꯣ ꯑꯧ ꯃꯥꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯈꯣꯡꯗꯥꯟꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯧꯁꯟꯕꯤꯍꯧꯔꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯥꯔꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯀꯣ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯀꯥꯏꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ
businessman ama ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯀꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯗꯤꯜ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ interconnection kamaai leini adagi maru oina akhoi interpersonal communication yamna maru oy ado connection adagi aigi business audience kamai purakani adagi aigi business atai business atai technical udi arrive ni ba adi aigi business idea do lejata haragadi ai ahaiba midudi technical adu thaba atai tawnabdudi ai nekpa yaiba atoba ahaiba mi ama ai nekpa yaiba kwadi maru oise akhoi business idea puthokpa haibaduni yes si aini yes yamti thagala adumang nei haini se aduna yam chume adumaina tawnaba isada technology na hold back tawraga meina luhan bigano technology di amuktan ani to gida haigi manga tane so I give the mayam the having the technology that keep you know what important is the business concept to come solve getting business concept to have an important noise I think a CP is a fully inspired a CP is I father 100% inspired a piece of knowledge in a CP I am very inspired I 6 days the inspiration pang was there but I be out of inspiration she talked on high doke Maruda in tam hobo 6 days the in tam hobo lessons the oof consider I apply to them canada the book But I think I the ma'am, the high ma'am thing, you know, adagidi, I want the hand by when they taba ma'am thing, it doesn't matter. We are all equal human being at me. But I see high position, I see high is a world's a yam pick na ugano. Manipur katang uraga tardi. Sometimes nangi dreams that we hatukini, nangi dreams that hangduk ni mong the hangduk roy. As you nangi minds, a kitang chokto ganda visionary way tardi aina high to say. Properly nang lam ningi po sa lam fangakani ai huzik gaman ki diwada lo thokro bosi web nature lo tho ai won huzik pot ama lai greb atuki mati confidence and lai greb huzik confidence ke no over confident te even if I go broke ngasi kai gumba yi mu hane film da hanjal le hai matam da su tomorrow I can make money have pot am lai greb suppose again to Sigi fear si kainom si kainom da opportunity me amse urak pa ni wene ngasi ai loi mangre haitar su hayeng ai amu hayeng gi numite eno go mu hodo ko dai business em build to bu ngam ni ha khange en dai go si me amse kaino ha mdam da nang semai ba experience nang semai ba connection mayam sing to bine aduna aina haidu I fully inspired 100% inspired ne aduna ina mayam da hai mayam sing di mayam sing da thousands of opportunities. You want to make lakhs of money? It's possible. If you set a target, anyone, if you set the target, lakh ama generate it's possible. But you need to know energy Kaidano aigi business kaidano aina thadadobe energy se karma pot aina yondu se karamba mafam dano aina quite the best pidu se ate if you know this 1 lakh is nothing nangi target suppose real estate changeba nangi target nang high reba I need to sell 2 flat and I get 4 lakhs 2 flat to you about the energy thado nang packaging the high reba I need to sell 50 packaging. I have to find 50 customers. I have to find 10 customer. Focus on marketing strategy. That's what I have been doing. That's what I'm about to do. I thought that if I want to generate 10 lakhs, what am I going to do? 15 lakhs, 20 lakhs, double up my marketing, double up my strategy. Focus on put you on this. That's it, man. Bank on the pak your your account has been credited with this amount.
Quite new lives again. Your account is credited with feels good, man. Every day I'm video salikanda. Your account is credited with this amount. Haitari. When you work hard, when you do the right things, when you start selling something, you have to sell something, man. Put it on the tardi. There's no room for you. Every day, every day every day I need some amount of money. Whether I offline business, I online business, I part time to see me 3-4 direction they like that you know, ama daging asi suppose chonga la hai, ama delising ani la hai, ama delising manga la hai. It's multiplying, compounding lo idisi. So my ande pull up punja la kanda 15,000 la hai, 15,000 na mujhe 15,000 30 days to 15,000 multiply to how much you are making. Think about this. Adune to buje. Sigi post is one hang koi may day me chamani bu musa sing post they are thinking just about what? They are thinking about, oh, I want to become crorepati overnight. I hang crorepati with the way they lakhpati with the way they scam to sakhan. Pay for that. Lamborghini thousand la melotion grade. That's wrong. Finish, man. That's wrong. Kumanamba. That's wrong. Kumanamba. Money, sir. Lamborghini mo hire me lo grade. You do the right thing, man. What you can forget about Lamborghini, man. Nang hoji ke dori nang ai ngasi hangi kui nu nadram ni nang hangi nang business expansion ke dori hai. Sir, hoji silk production gi sericulture hai ga ai nan sir this pop jaram ba. My dori the progress point dori. Ngarang se aigi partner sing leiba senior sing do nambolom dagi hapet adugi observation to busat lure ado ngasi dagi ngarang dagi dum thabu se paikhat pa hor bogom mane sir ngarang ready mukoi da pawari ke sana bo paw ke form ihana na mafam ahan mam tang yenge aduga agas manu se test amtang aidi akoi na hana na mamana torok na tamni ne experience agas manung da admaina tawfo hor ke taw ado September dai direct oina pisa thadaraga horoge taw. What is your daily revenue? Approx. Sir, 2,000 and minor. Very good, man. That means 2,000 minimum average. 1,500 to 2,000 and one. Amount of the life. Sanam sa mga magi silky has a yarn langdo idiro na traga product feed idiro. Kukuno idiniche. Silk production direct when mulberry silk, iri silk can lay the mine. Silkworm no idu. Become rich, man. Make me proud. Make me feel proud. Sir, show it. Okay. Anyway, guys, information lots of information. There are a lot of things. Although I have the Yaudo mean as any Yaudo mean and Yaudo Laser, although Yauri sitting in the remaining as he have do jet. No, with the final conclusion, and the high duce, no see any the pyramid with tax, Sinida, and PM duce, and Toning is a cocaine, the speech to the galley rest of one. When decide to media, decide with the gata, decide or labor business or labor media by Jagadam like Biruya. Decide to make her Yaurize, energy high duce, smite of Biro. Nanasana conductor, Kari business the Ihana. Business yam later, see packaging high, real estate high, e-commerce marketing high, do high, da high, and the to with the gata day. I think among the business ideas can be good. Mercs then figure out a matobiro, figure out a matobiro, Matungo, Siki one thing is the Ihana, she had a focus to get do put on a pyro, I do put a pyre kanda, I do again a do put something like a marketing strategy than a kangdaba, the business growth of one of the strategies the I later do the again and discuss stories. Yeah, simple and finance the lower. She didn't make him hanging at it. At the what he were him to Roga, they see Amata to Rogan came kind of the event, they do not do her putty. Nangi to Bum to Kurangi Hogum to put the Hona pot to Tanner. Do the Sunan sing never later on the Hibiro. Have the she's in a Pagadra Paroidra, have the Zubentana Minas, you can guide later, and you I can't believe a guide to Gizumpa. I read on Nana
ai hawrage sida issue lei haida ai hairage line ba adu hawdo kanda nangi anything marketing the sales lakpagi issue lakpagi dagi promotion everything ma'am sing do ai ga fully discuss to minner si yara adu da ne na business growth to ish sida hen opportunity pi bangamo do yaw ne sida ai go aduna noina properly figure out to biro na sana kai hawdo journey adagi the business to lei ba mi se samna da bidyananda hires bidyananda imung the business bidyananda sarangthem bidyananda gi imung da already business to le me hai adu business da manoji high gi point na mai high gi no sai gi 20 years ki experience ai 10 years ki experience ai tar so dagi hena move ai tom dimram do maram dai rabani hai photo manoji option le so my family thing na pone ni hai ji mama sagi business expand to gi hai tar su bidyananda gumba isagi business hana already family ki business ai boy tar expand to gi hai tar su khangdaba lai tar su you can discuss with me discuss to si em ga belati na hairu kamai kamai to ningi no kamai transform to ningi no adagi di not only adu ga nya ha manipur ka business to gu no manipur ka business to lai tar no pisa bai su ngamaroi lak lak tam sanar lai ni ko aina haidu je mapande yam to mapana to guda mapana san do kada bani opportunity ba du kan akoi na CR ga je matang matang tan bang makada ne du ma'am sinda aduna aini ngasi ma'am da haini je wakhan chau thoksi aduga big vision thamsi aduga properly da nang sana pamba min tong ne pak tok tok da ba nang ya pama por chang khang da anything engu da hang ya aini ngam boi dai mateng pa aduga aini ngasi abung da haije du je abung da hai abung ngasi loi ma gyan ta biramoi loi ma ngasi ahan banin ahan ba lakodi loi ma gyan ta ba ngam dam ni but that's fine kai kan bige abung kai kan bige mute tore mute tore mute tore mute tore ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯍꯣꯏ ꯗꯥꯎꯠ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯣ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯤ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯈꯔ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯂꯣꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯕꯨꯡꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯕꯨꯡ ꯃꯦꯆ꯭ꯌꯣꯔ ꯃꯦꯟꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯗꯣꯏꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯀꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯄꯦꯁꯤꯞ ꯏꯟꯀꯝ ꯀꯩꯀꯩ ꯁꯦꯝꯅꯤ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯒꯦ ꯃꯊꯪ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯐ꯭ꯔꯦꯁꯂꯤ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯔ ꯀꯩꯗꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄꯦꯁꯤꯞ ꯏꯟꯀꯝꯗꯁꯨ ꯀꯉꯥꯎꯅꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯇꯣꯏꯅ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯩꯀꯩ ꯄꯦꯁꯤꯞ ꯏꯟꯀꯝ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯖꯦꯅꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯏꯟꯀꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯂꯛꯈꯤꯒꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯂꯧꯁꯜꯍꯧꯔꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯧꯁꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯧꯁꯜꯍꯧꯔꯣ ꯃꯤ ꯉꯥꯏꯔꯔꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥ ꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯏꯕ ꯉꯥꯏꯔꯣꯏ ꯂꯧꯁꯟꯕꯉꯩ ꯂꯧꯁꯜꯍꯧꯔꯣ ꯅꯁꯥꯗ ꯅꯪ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕ ꯇꯧꯖꯔꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯔꯕꯣ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯔ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯔ Yes, sir. ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯦ ꯑꯩꯒ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯪꯉꯣ ꯁꯥꯏꯂꯦꯁꯀ ꯁꯤꯃꯥꯒꯗ ꯍꯪꯉꯣ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯪꯉꯣ ꯁꯥꯏꯂꯦꯁ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯩ ꯁꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯁꯥꯔꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁꯥꯔꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯊꯤꯖꯔꯒ ꯁꯥꯔ ꯁꯥꯏꯂꯦꯁ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯥꯏꯂꯦꯁ ꯅꯪ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯥꯏꯂꯦꯁ ꯅꯪ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯡꯗꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯄꯥꯡꯉꯦ ꯁꯥꯔ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯏ ꯅꯁꯥꯗ ꯐꯤꯌꯔ ꯂꯩꯇꯥꯔꯗꯤ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯁꯥꯏꯂꯦꯁꯀ ꯁꯤꯃꯥꯒꯅ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯀꯥꯏꯕꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯁꯥꯗ ꯑꯦꯔꯣꯒꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯇꯥꯔꯗꯤ ꯏꯒꯣ ꯋꯥꯡ ꯂꯩꯇꯥꯔꯗꯤ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯊꯣꯔꯛꯑꯣ ꯅꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯝꯕꯈꯩꯗꯣ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪ ꯍꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯅꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯠꯁꯜ ꯂꯩꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯠꯁꯜ ꯂꯩꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯝꯃꯣꯏ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯌꯦꯡꯂꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡ 10 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯐꯣꯟ ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯁꯤꯔꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛꯇꯣ ꯄꯨꯡ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯟꯅꯗꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯀꯩ ꯀꯥꯏꯒꯦꯕ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛꯇꯨ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯄꯨꯡ 10 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ 11 ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ
emergency da emergency sila dum hire do dum context to actually agi katang context so ni na may ba necessary wala ne tam ade ay ade nang pung tara da phone to ngasi boy sanda ngasi emergency da emergency gi kam ka na dum maksuna de dum ka ena kara kana to mun tanang ba kala ba hayeng pung tara da wai sa da kai dam dro kai de sa du git ay mind kitang fresh hoy gibe no ne hay okay guys yarbo gyan loy tarbo thana to gyan tarbo Tare sa. nusiba gyan tarbo chala mani mem Tare sir. Fre hadu question lay bro any question lay bro ꯂꯩꯗꯤ ꯂꯩ ꯍꯌꯦꯡꯅ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁꯦꯡꯉꯦ atu mem ꯑꯩ question lay bro ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡꯗꯣ question lay bro adagidi abung question lay biribo adagidi Manichandra anyone yareko question lay tamni yareko khangamnina ngasiꯒꯤꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯊꯪꯗ madu mathang din network to kitang nungai bira nungai han biram ko network to suka adra ai loksun mangam abibra network kitang nungai han biramo abung mathang din network kitang nungai han biramo ai hai ji okay all the best guys ngasi gi logi information mem fadana apply to biro see you soon khangdaba we'll discuss about it see you tomorrow in Thank the you, morning sir. Yes, sir. okay